ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යානනි අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ මන්ද ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ එකම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ නිසා. ඔබ වහන්සේ අපගේ බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ නිසා. යානනි ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගන්නට අපි මේ ස්ථානෙට ඇවිත් තිබෙනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය අද දවසේ ඔබ වහන්සේ අපට උගන්වන්නට යන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. ඔබගේ දරුවව දැනටමත් ඔබ ආදේශ කළ ඉවර නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. යානනි අපගේ කන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන්නට ඔබ වහන්සේ සූදානම් කරලා තියෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. ස්වාමීනි අපගේ සිතවිලි අපගේ කල්පනාවන් දැන් ඔබ වහන්සේ වෙතට ඔබ වහන්සේ යොමු කරලා තියෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. යානනි ඔබගේ වචනය අවබෝධ කරගෙන ඒ තේරුම්ගෙන අපගේ ජීවිතයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඔබගේ ආත්මානුභාවය දැන් අප අතරේ අප තුල ඔබ තබා තිබෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. යානනි මේ රාත්‍රියේදී ඔබ වහන්සේගේ මහිමය අපි දකිනවා ස්වාමීනි. ඔබගේ තේජස අපි දකිනවා ස්වාමීනි. ඔබගේ වචනය දැන් අපිට සහනයක්ව මහත් සැනසෙල්ලක්ව මහත් බලාපොරොත්තුවක්ව ඔබ වහන්සේ අප ඉදිරියේ තබලා තියෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් මේ ස්ථානයේ දෙවියන් සිටින අය අපි ඔබට බාර කරනවා. ස්වාමීනි ඕමද ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අසන පිණිස මේ ස්ථානයේ ඔබ වහන්සේ රැගෙන එන නිසා රැගෙන ඇවිත් තිබෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. යානනි වර්ෂාව මොනතරම් බාධා වුණත් ඊට වැඩිය ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව මහත් නිසා අපි දැන් ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. යානනි දැන් ඔබගේ වචනයද ඔබගේ නාමවත්ද අසන්නාව ඔබගේ සිතිවිලි කල්පනා සියල්ලද දැන් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්ම දෑතට බාර කරන්නේ යටත් කරන්නේ ජීවමාන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් ආමෙන්. Thank you, Jesus. Okay, thank you. අපි ඇස් දෙක වහගමු. பரிசுத்தராகிய ශුද්ධාත්මයන්නි உங்களை எங்களோட மத்தியில் வரவேற்கிறோம். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අප අතරට පැමිණෙන්න. உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்கள்கிட்ட பேசணும். ඔබගේ වචනය තුලින් අපිට කතා කරන්න. எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற தவறுகள் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ස්වාමීනි අපේ ජීවිතේ වැරදි ඔබ වහන්සේ දන්නවා. எங்களுடைய பலவீனங்களை அறிந்திருக்கிறீங்க. අපගේ දුර්වලකම් ඔබ වහන්සේ දන්නවා. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு என்ன உணவு தேவை நீங்க அறிந்திருக்கிறீங்க. අපගේ ආත්මික ජීවිතයට අවශ්‍ය ආහාර ඔබ වහන්සේ දන්නවා. எங்களோட பேசினாங்க. ස්වාමීනි අපිට කතා කරන්න. உங்களுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற மறை பொருள்களை ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනේ තියෙනා වූ ගැඹුරු අභිලාෂ ඔබ වහන්සේ නිතරව කරන්න. உங்களுடைய வார்த்தையை எளிமையான முறையில் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. ස්වාමීනි ඔබගේ වචනේ එක සහැල්ලු ආකාරයෙන් අපිට තේරුම් කරලා දෙන්න. உங்களுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது. ඔබගේ වචනේ ජීවමානයි. அது ஆற்றல் வாய்ந்தது. එය දෙවියන් කරුවකටත් වඩා තියුණුයි. அந்த வசனம் எங்களுடைய ஜீவனில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் அது உயிருள்ள வசனம் அப்படின்றது நம்ம புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ස්වාමීනි ඔබගේ වචනේ ජීවමානයි. ඒ අපේ ජීවිතේට බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඒක අවබෝධ කරගන්න අපිට උදව් කරන්න. உங்களுடைய அன்புக்கும் உங்களுடைய இரக்கத்திற்கும் நன்றி. ස්වාමීනි ඔබගේ ප්‍රේමයට ඔබගේ කරුණාවට ස්තුති වේවා. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ සියල්ල ඉල්ලා සිටින්නෙමු. ஆமென். ආමෙන්. praise the Lord. நீங்க எத்தனை பேர் தமிழ் தெரியும்? දෙමළ කී දෙනෙකුට ගන්න ඕනේද? අවශ්‍යයිද? தமிழ்ல பேசணுமா இல்ல நான் இங்கிலீஷ்ல பேசணுமா? දෙමළෙන් කතා කරන්නද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නද? இங்கிலீஷ்ல சொல்றவங்க கேக்குங்க. ඉංග්‍රීසි කියලා කියන අය අපි උත්සාහ. ஓகே நான் தமிழ்ல பேசுறேன். දෙමළෙන් කතා කරන්න. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. Hallelujah. praise the Lord. ஓகே மார்க் 5வது அதிகாரம் මාක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 21வது வசனம். 21 වෙනි පදය. මගේ බයිබලේ සොරාගෙන කවුද? මේ භාග්‍යවන්ත කෙනා யார் வாசிக்க போறா? මාක් 5:21. Argue that. இயேசு படகில் ஏறி மறுபடியும் இக்கரைக்கு வந்து கடலோரத்தில் இருந்தபோது திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள். යේසුස් වහන්සේ යලිත් ඔරුවෙන් ඉතර වූ කල මහා ජනකාය උන්වහන්සේ වෙතට රැස් වූ. praise the Lord. எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? ඔච්චර දෙනෙක් හිටියද? திரளான ஜனங்கள்
அவரை கூடி வந்திருந்தார்கள். විශාල සෙනඟක් උන්වහන්සේ සමග සිටියා. வாசிங்க. அப்பொழுது ஜெப ஆலய தலைவரில் ஒருவராகிய யவீரு என்பவர் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவருடைய பாதத்திலே விழுந்து, என்னுடைய குமாரத்தி மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள், அவள் ஆரோக்கியம் அடையும் படிக்கு நீர் வந்து அவள் மீது உம்முடைய கைகளை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பாள் என்று அவரை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார். එකල ධර්මශාලා ප්‍රධානීන් අතරින් යායිරස් නැමැත්තෙක් වූ උන්වහන්සේ දැක පාමුල වැටි, මගේ පුංචි දුව මරණාසන්නව සිටි ඇසුවේ ලබා ජීවත් වන පිණිස ඔබ අවුත් ඈ අත තැබුව මැනවයි උන්වහන්සේට ආයාචනා කළේය. இந்த யவீரு என்பவர் யார்? කවුද යායිරස් කියන්නේ? යායිරස් කියන්නේ කවුද? யாராவது வாசித்து கவனிச்சீங்களா? කියවලකට ආගෙන දීතියේ? ஜெப கூட்டத்தின் ஜெப ஆலயத்தின் தலைவர். යාඥා ශාලාව ධර්මශාලාවක ප්‍රධානී. அந்த காலத்துல ඒ කාලේ இயேசு கிறிஸ்துடைய காலத்துல යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ ஜெப ஆலயத்துல යාඥා ගෘහයක් තිබුණා. இருக்கிற தலைவர்கள் ඒ නායකයෝ இயேசு கிறிஸ்துடைய போதனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளல. යේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම මේගොල්ලෝ පිළිගත්තේ නැහැ. ஏன்னா அந்த ஜெப ஆலய தலைவர்கள் மோசேயுடைய கட்டளைகளை போதிச்சாங்க. ධර්මශාලාවල ප්‍රධානීන් දේශනා කළේ මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව. இந்த தப்பு பண்ணா அந்த தண்டனை. මේ පාපෙට මේ දඩුවම. இந்த சட்டத்தின்படி யார் இந்த நியாய பிரமாணத்தை கீழ்ப்படிலையோ அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும். මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව කවුද අකීකරු වන්නේ? ඒ ආයත මෙන්න මේ දඩුවම. விபச்சாரம் செய்தா கல்லால அடிச்சு கொல்லணும். කාම විද්‍යාචාර කළොත් දල දසා මරණු ලැබේ. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்தவங்க அவர் மன்னிச்சாரு. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආපු අයට උන්වහන්සේ සමාව දුන්නා. அவர் மன்னிப்பு கொடுத்தார், அவர் அன்பு காட்டினார். යේසුස් වහන්සේ උන්ට සමාව දුන්නා, උන්ට ප්‍රේම කළා. அவர் பாவிகளோட அமர்ந்திருந்து உலகிலிருந்து அவங்களோட அவர் இருந்தார். උන්වහන්සේ පෞකාරයන්ත් එක්ක ජීවත් වෙමින් පෞකාරයන්ව උන්වහන්සේ පිළිගත්තා. நிறைய ஜெப ஆலய தலைவர்கள் அவரை ஏத்துக்கல. ගොඩාක් ධර්මශාලා ප්‍රධානීන් යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තේ නැහැ. Praise the Lord. ஏன்னா அவங்களை பொறுத்தவரை இவர் கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தை எதிர்த்து போறாரு. ඒ අය යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධව තමයි යොවුන් සිටියේ. Praise the Lord. இது நான் சொல்லல, வசனத்துல நிறைய இடத்துல பார்ப்போம். මේ මම නෙවෙයි මේ කියන්නේ, දේව වචනේ තමයි මේ කියන්නේ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay. யவீரு அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவராக இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி போறதே பெரிய விஷயம். ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி மட்டும் போகல, அவருடைய பாதத்துல போய் விழுறாரு. දැන් එවැනි කෙනෙක් ධර්මශාලා නායකයෙක් යේසුස් වහන්සේව සොයාගෙන යෑමම ලොකු පුදුමයක්. සොයාගත්තා විතර නෙවෙයි, උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල වැඳ වැටෙනවා. எல்லாரும் பார்த்திருப்பாங்க, ஒரு தலைவர் வந்து இவருடைய பாதத்துல விழுறாங்களே. දැන් හැමෝම බලන් ඉන්නවා ඇති මේ වගේ නායකයෙක් කොහොමද උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල වැටෙන්නේ කියලා. ஒருவேளை அவர் அப்படி வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட பாதத்துல விழுந்ததுனால அவருடைய பதவியை அவர் இழக்கிறதுக்கும் தயாரா இருக்காருன்னு அர்த்தம். සමහර විට මේක අවට මිනිස්සු බලාගෙන ඉඳද්දී ඒ වැටෙන වැටිල්ලට මිනිස්සු කියලා කේලම් කිව්වොත් මෙයාගේ ධනතොර බව නැති වෙලා යනවා. ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு அவர் வந்தாரு? ඇයි එවැනි තරම් මේ දුර්වල නැත්නම් ඒ තරම් බෙල්ලීන තත්ත්වයට උපත් උනේ ඇයි? ஏன்? ඇයි? උත්තරේ තියෙනවා. வாஸ்தவம். බයිබලේ තියෙනවා. මොකද උත්තරේ? அவருடைய மகள் மரண படுக்கையில இருந்ததுனால. එයාගේ එකම පුංචි දුව මරණාසන්නව සිටිනවා. நம்ம குடும்பத்துல நமக்கு ரொம்ப நெருங்கின, நமக்கு ரொம்ப நெருங்கினவங்க ஆஸ்பத்திரியில இருக்காங்க, படுக்கையில இருக்காங்க. அதெல்லாம் விட்டு நீங்க ஜெப கூட்டத்துக்கு வருவீங்களா? දැන් අපි අඳුරට කෙනෙක් හරි අපි පවුලේ කෙනෙක් හරි කවුරු හරි මරණාසන්නව ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නවා. ගෙදර ඉන්නවා. ඔබ ඒ ඔක්කොම අත්හැරලා යාඥාමයට දැන් ඔබ එනවද? ப்ரீச் பண்றவங்க நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு வரணும், நம்ம அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போவோம். දැන් ප්‍රීච් කරන අය
අපි ළඟට එන්න ඕනේ. අපි ප්‍රීචර් ගාවට යනවාද? அதுவும் இந்த மாதிரி மோசமான கடைசி கட்டத்துல இருக்கும்போது என்ன செய்வோம்? யாராவது வந்து கைவிட்டு செய்யுங்க சொல்றத தவிர நாம எல்லாத்தையும் விட்டு போக மாட்டோம். දැන් අපි එවැනි අවස්ථාවකදී කවුරු හරි අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අනේ අපේ දරුවට යාත්‍රා කරන්න කියලා කියනවා මිසක අපි යාළඟට ගිහිල්ලා වැඳ වැටිලා අනේ ඔයා අපිට සුවය දෙන්න කියලා කියන්න කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. எவர் விசுவாசித்தார் නමුත් යායිරස් විශ්වාස කළා. அந்த விசுவாசத்தை அவருடைய செயல்ல அவர் காட்டினார். ඒ විශ්වාසය ඔහුගේ ක්‍රියාවෙන් ඔහු පෙන්නුවා. அதனாலதான் அவன் இறந்து போயிடுவான் அப்படின்ற நிலைமையை பார்த்திருந்தோம். நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்துவால உயிர் கொடுக்க முடியும்ன்ற விசுவாசம் இருந்ததுனாலதான் அந்த நிலைமையையும் விட்டுட்டு அவர் இயேசுவை தேடி வந்தார். දැන් එවැනි තත්වයකදී තමයි සියල්ල අත්හැරලා නෑ යේසුස් වහන්සේව දැක්කොත් මගේ දරුවන්ට සුවය ලැබෙනවායි කියලා තමාගේ සියල්ලම දේ අත්හැරලා යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඔහු එන්න තීරණය කළා. இயேசு கிறிஸ்துவோட பாதத்துல இருந்து விழுந்தார். යේසුස් වහන්සේගේ පාද පාමුලට ඇවිල්ලා වැටුණා. தொடர்ந்து வாசிக்கலாம். දිගටම කියවමු. அவர் என்ன சொல்லி கேட்கிறார் இயேசு கிட்ட? මොනවද යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? நீங்க வந்து என்னுடைய மகள் மீது கையை வைத்து ஜெபித்தால் என்னுடைய மகள் பிழைப்பாள். එයා යේසුස් වහන්සේගේ කියනවා ඔබ අවුත් ඈපිට අත දැබුව වෙනවයි උන්වහන්සේට කීවෝය. அதுக்கு இயேசு என்ன பதில் கொடுக்கிறார்? දැන් යේසුස් වහන්සේ ඒකට දුන්න උත්තරේ මොකක්ද? அவர் அவனோட கூட போனார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ඔහු සමග යනවා, ගෙදර යනවා. இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. දැන් මට ඔබගෙන් අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. அங்க பெரும் திரளான ஜனங்கள் இருந்தாங்களா? දැන් එතන පටන් ගන්නකොටම කිව්වා විශාල සෙනඟක් එතන හිටියා. ஒரே ஒருத்தர் வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஜெபிங்கன்னு சொன்ன உடனே எல்லாரையும் விட்டுட்டு அந்த ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு போறாரு. දැන් යේසුස් වහන්සේ කරන වැඩේ බලන්න. විශාල සෙනඟක් හිටියා. ඒකේ එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා අපේ ගෙදරට එන්න කියලා. යේසුස් වහන්සේ විශාල සෙනඟක් අත්හැරලා අර එක්කෙනා පිටිපස්සේ යනවා. பைபிள்ல 100 அதிபர் சென்ச்சுரியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்க்கிறோம். දැන් බයිබලේ තවත් කතාවක්. 100ට මුලාදෑනියෙක් කියලා එක්කෙනෙක් හිටියා. அந்த சென்ச்சுரியன் அந்த 100 அதிபருடைய வேலைக்காரன் உடல்நல சரியில்லாம இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி சுகப்படுத்தினார். දැන් ඒ 100ට මුලාදෑනියා යේසුස් වහන්සේ මේ වගේම කතාවක්. එයා ආපු වෙලේ උන්වහන්සේ එක වචනයක් කියලා 100ට මුලාදෑනියාම සුව කළා. Praise the Lord. அவரால ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அந்த வார்த்தையில இங்க சொல்லும் பொழுது அங்க இருக்கிற அந்த வேலைக்காரன் சரியாக முடியும் அப்படின்னா ஏன் எவருடைய மகள ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி சுகப்படுத்தல? ඇයි දැන් මේ 100ට මුලාදෑනියාගේ ප්‍රශ්නේ මේකමයි. 100ට මුලාදෑනියාට එක වචනයක් කිව්වා එයා සුවය ලැබුවා. ඇයි මේ තාත්තට වචනයක් කියලා සුවය දෙන්නේ නැත්තේ? ஆண்டவர்ட்ட கேள்வி கேட்டா இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை விட்டு நீங்க போணும். வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா அந்த பொண்ணு சரியா இருப்பாங்களே. දැන් යේසුස් වහන්සේ ලොකු සෙනඟක් හිටියා. මෙච්චර ලොකු සෙනඟක් අස්සේ මේ සෙනඟ වාත්‍යලා යන්නේ මොකටද? වචනයක් කියවා නම් දරුවෝ සුවය ලබනවානේ. ஏன்? ඇයි මේක උනේ? நீ பதில் சொல்லனா நான் ப்ரீச் பண்ண மாட்டேன். මම දැන් ඔබගේ උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැත්නම් මම දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඇයි මේ දේ උනේ? අරයට වචනයක් කිව්වා මෙයාට වචනයක් කියන්නේ නැතුව මේ සෙනඟ වාත්‍යලා යේසුස් යනවා එයාගේ ගෙදර. ඇයි? කියන්න බලන්න. හොඳ උත්තරයක් තියෙනවා. හරියට හිතන්න ලස්සනට හිතන්න ලස්සන උත්තරයක් තියෙනවා. நமக்கு நீங்க வந்து என்ன லாங்குவேஜ்ல பேசுறீங்க? உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல புரியலையா? நான் எப்பவுமே ரெவரண்ட் கேட்பேன். புரியுதாங்களா புரியலையா? நான் சொல்றது விளக்குதா விளக்கலையா? எல்லாரும் இப்படியே பாக்குறாங்களே, தலைமை இப்படி ஆட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, இப்படி ஆட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, வாயை திறந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்டா பதிலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, உள்ள போகுதா போகலையா ஒரு அடையாளமே தெரிய மாட்டேங்குது. දැන් මේ සිස්ටර් ලොකු ප්‍රශ්නයලු. මම කියපු දේ මේගොල්ලෝ තේරුණාද දන්නේ නැහැ. මම හරියට කරලා දන්නේ නැහැ වැඩි. මොකද දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඔයාලගේ ඔළුව ඔක්කොම නිකන් ගල් වෙලාලා තියෙන්නේ. உங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய திறமை தான். දැන් මොකද මේ කතාව කියන්නේ? එක්කෙනෙකුට එකම ප්‍රශ්නෙට දෙන්නෙක් එනවා. එක්කෙනෙකුට කියනවා ඔයාගේ දරුවෝ සුව වෙලා තියෙනවා යන්න ඇදෙන්නේ කියලා. අනිත් එක්කෙනාට කියනවා අරයි යම් ගෙදර යන්න කියලා යනවා. ඇයි මේ ප්‍රතිචාර දෙක එකම සිද්ධියකට? එකම කතාවක් නේ. දෙන්නෙක් වුණාට ඒත් අසනීපකාරයෙක් මේත් අසනීපකාරයෙක්. එක්කෙනෙක්ගේ ගෙදර යනවා, එක්කෙනෙකුට මග සුව වෙන්න වචනයක් දෙනවා. මෙයා යේසුස් වහන්සේ මේ ඔක්කොම අත්හැරලා මේ සෙනඟ විශාල ප්‍රමාණයක් අත්හැරලා තනි කෙනාගේ ගෙදර දුවනවා. අපි කරන්නේ නැහැ ඒක. මේ කතාවේ සම්බන්ධය මොකක්ද? அவர்கிட்ட சொன்னாரு
சரியா சொன்னீங்க. அதாவது நூற்றின் அதிபர் என்ன ஜெபித்தார் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா மட்டும் போதும், என்னுடைய வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான். සියලු මුලාදානියා කිව්වා ඔයා එක වචනයක් කිව්වොත් ඇති මගේ දුව මගේ සේවකයා සුවය ලබනවා. நீங்க ஒரு விஷயத்தை ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு கற்பனை உண்டு. දැන් ඔබ යාඥා කරන්න කලින් ඔබගේ ඔළුවේ ඒ යාඥාව පිළිබඳව ඔළුවේ ඇතුලේ මොනවද දෙයක් තියෙනවා. நூற்றின் அதிபர் என்ன கற்பனை பண்ண தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா மட்டும் போதும், என்னுடைய வேலைக்காரன் சுகமாயிடுவான். එයා ළඟ තිබිච්ච ඇතුළේ උනේ මගේ යේසුස් එක වචනයක් යාගේ කටින් කිව්වත් ඇති ඒ වචනෙට මගේ සේවකයා සුවය ලබයි. Praise the Lord. இயேசு கிறிஸ்து நூற்றின் அதிபருடைய விசுவாசத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ සියලු මුලාදානියාගේ ඇදහිල්ල දැකලා පුදුම වුණා. ஏன்னா அந்த நூற்றின் அதிபர் வந்து ஒரு யூதர் அல்ல. ඒ සියලු මුලාදානියා යුදෙවෙක් නෙවෙයි. யூதர்களுக்கு ஆபிரகாமுடைய வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டது. යුදෙවන්ට ආබ්‍රහම්ගේ පොරොන්දු දීලා තිබුණා. ஆனா இந்த பிற இனத்தாருக்கு எந்த வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டதில்லை. නමුත් මේ කෙනාට නැත්නම් මේ යුදෙ මේ සියලු මුලාදානියාගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ, පොරොන්දු තිබුණේ නැහැ. ஆனா நூற்றின் அதிபருடைய விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்து சரீரத்துல வந்து தொடரவும் இல்ல, அவருடைய விசுவாசம் வார்த்தை மீது இருந்தது. දැන් මේ සියලු මුලාදානියාගේ ඇදෙන්න කොච්චරද කිව්වොත් අත තියලා යාඥා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ මාස මෙතන ඉඳලා එක වචනයක් කියන්න අරේ සුවේ ලබනවා කියලා කිව්වා. நம்மளுடைய விசுவாசம் நிறைய நேரம் இருக்கும். நான் கர்த்தரை ஒரு தரிசனத்துல பார்த்தேன், அவரை நான் தொட்டேன், அவருடைய குரலை கேட்டேன். දැන් අපේ දර්ශන කොහොමද? අපි යේසුස්ව දැක්කා, උන්වහන්සේගේ හඬ ඇහුණා, උන්වහන්සේගේ ඡායාව මෙහෙම පෙනුණා. අපි දකින්නේ ඒ වගේ දේවල්. Praise the Lord. தாமஸ் என்ன சொல்றீங்க? தோமாவுடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது? நான் தொட்டு பார்த்தாதான் நம்புவேன். තෝමස්ගේ විශ්වාසය කොහොමද? එයා කියනවා මම අල්ලලා බැලුවොත් මිසක් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு? ඒකට යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ මොකද? நீ வந்து பார்த்து விசுவாசித்தாய், ඔබ ඇවිල්ලා දැකලා විශ්වාස කළා. ஆனா யார் ஒருவர் பார்க்காம என்னுடைய வார்த்தையை மட்டும் விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்க பேர் பெற்றவர்கள். නමුත් නොදැක විශ්වාස කරන අය භාග්‍යවන්තයි කියලා කිව්වා. Praise the Lord. Hallelujah. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு? யார் ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பிசிக்கலா பார்க்கணும், உருவமும் பார்க்கணும், தொடரணும் அப்படின்னு நம்புறாங்களோ அவங்களுடைய விசுவாசம் பெரிய விசுவாசம் அல்ல. யார் ஒருவர் அவருடைய வசனத்தை நம்புறாங்களோ அவங்களுடைய விசுவாசம் தான் பெரிய விசுவாசம். යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ කවුරු හරි රූපයක් දැකලා නැත්නම් පින්තූරයක් දැකලා නැත්නම් මොකක් හරි හාස්කමක් දැකලා විශ්වාස කරන කෙනා නෙවෙයි විශ්වාස කරන්නේ නොදැක වෙන්නත් කලින් විශ්වාස කරන කෙනා භාග්‍යවන්තයි. யவீருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்ததுன்னா, இயேசு கிறிஸ்து வந்து கை வைத்து ஜெபிக்கணும். යායිරස්ගේ විශ්වාසය යේසුස් ඇවිදී අත තියලා යාඥා කළොත් තමයි සුවය ලබන්නේ. ஆனா நூற்றின் அதிபருடைய விசுவாசம் ஒரு வார்த்தை சொன்னா மட்டும் போதும். නමුත් සියලු මුලාදානියාගේ විශ්වාසය වචනයක් ඔබ කියන්න එය ඇති මට මගේ සේවකයා සුවය ලබන්න. ஹalleluya. හalleluya. அதுக்கு அவர் காரணமும் சொல்வாரு. දැන් ඒකට හේතුවක් කියනවා. அவர் சொல்வாரு, நான் ஒரு தலைவர், நூற்றின் அதிபர், நான் ஒரு தலைவர். ඒ සියලු මුලාදානියා කියනවා මම නායකයෙක්. எனக்கு கீழே வேலை செய்றவங்க, මගේ යටතේ ගොඩක් සේවකයෝ ඉන්නවා. நான் வானா வருவாங்க, நான் போனா போவாங்க. ඕකට එන්න කිව්වොත් එනවා යන්න කිව්වොත් යනවා. இந்த பூமியில எனக்கு அதிகாரம் இருக்கும்போது என்னுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருந்துச்சு அப்படின்னா, මේ පොළවේ මට අධිකාරි බලයක් මෙච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් நீங்க அதிகாரம் இருக்கும்போது உங்களுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருக்கும்? ඔබ වහන්සේ මේ ලෝකයේ අධිකාරි බලය සහිතව ඔබගේ බලයට කොච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා යාම කියනවා යේසුස් වහන්සේට. நூற்றின் அதிபர் அவருடைய வசனம் எப்படி செயல்படும் புரிந்திருந்தார். යේසුස් වහන්සේ ගැන සියලු මුලාදෑනියා ඉතා ප්‍රබල විශ්වාසයක් ලබලා තිබුණා. அவருடைய விசுவாசம் அந்த வார்த்தையில எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கின்றதை அவர் தெரிந்திருந்தார். යේසුස්ගේ කටින් නික්මෙන වචනවලට කොච්චර බලයක් තියෙනවද කියලා එයා දැනගෙන හිටියා. அதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, நீங்க ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொன்னால் போதும். යේසුස් වහන්සේට කියනවා එක වචනයක් කියන්න මගේ සේවකයා සුවය ලබනවා. Praise the Lord. හalleluya. ஆனா நூற்றின் அதிபர் மாதிரி நீங்க நான் ஜெபிக்க கூடாது. නමුත් සියයට මුලාදෑනියා වගේ ඔබයි මම යාඥා කරන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா நூற்றின் அதிபர் வந்து இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு சொல்றாரு. මොකද සියයට මුලාදෑනියා ඇවිදින් යේසුස් වහන්සේට කියනවා ඔබ වහන්සේගේ කටින් වචනයක් කියන්න කියලා. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நூற்றின் அதிபருடைய காலகட்டத்துல இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கல, மரித்து நமக்கு அவர் இன்னும் என்ன செய்யல, பிற இனத்தாருக்கு பரிசுத்த ஆவியை அவர் கொடுக்கல. යේසුස් මුද්‍ර මතක තියාගන්න ඒ සිද්ධිය වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට ගිහිලා උත්ථානය වෙලා බලය උන්වහන්සේ අපිට දීලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඊට පෙර වෙච්ච කතාවක්.
இயேசு கிறிஸ்து உயிர்க்கிற வரை ஆபிரகாமோட வாக்குறுதிகள் யூதர்களுக்கு மட்டும்தான். යේසුස් වහන්සේ ඉන්නකොට ආබ්‍රහම්ගේ පොරොන්දු සියල්ලම අයිතිය තිබුණේ යුදෙවන්ට පමණමයි. ஆபிரகாமுக்கும் அவருடைய சந்ததிகளுக்கு மட்டும்தான். ආබ්‍රහම් සහ ඒ පරම්පරාවට විතරයි ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය යේසුස් මරණයට පෙර තිබුණේ. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வாக்குறுதிகள் கிறிஸ்துவோடைய வாக்குறுதிகள் கிறிஸ்துவுக்கான எல்லாமே எல்லோருக்கும் சொந்தம். නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ මරණය සහ උත්ථානයට පස්සේ ඒ සෑම පොරොන්දුවක්ම මේ විශ්වයේ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම අයිති වුණා. ஹalleluya. හalleluya. இன்னைக்கு அந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. එම නිසා ඒ අධිකාරී බලය දැන් ඔබටත් මටත් දැන් දීලා තියෙනවා. இப்போ போய் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லு கர்த்தாவே கேட்க கூடாது. දැන් ඔබ කියලා අනේ ඔබ වහන්සේ වචනයක් කියන්න අනේ මගේ දරුවා සුව වෙනවා කියලා ඔබට කියන්න බෑ. அவர் சொல்வது நான் ஒரு வார்த்தையா சொல்லணும் நான் பல வார்த்தைகளை சொல்லி உனக்கு வசனமா கொடுத்திருக்கிறேன். දැන් උන්වහන්සේ ඔබට ඒකද දෙයි පිළිතුරක් මම එක වචනයක් නෙවෙයි වචන ලක්ෂ ගානක් කියලා දීලා තියෙනවා ඒක අරන් පාවිච්චි කරන්න இப்போ කියන්නේ. என்கிட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல கூடாது. මංගාවට ඇවිල්ලා වචනයක් කියන්න එපා. இப்போ நீங்க வாய் திறந்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்தணும். දැන් ඔයා කට හැරලා ඔබගේ බලය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. இப்போ அதிகாரத்துல இருக்கிறது யாரு நீங்க? දැන් අධිකාරී බලයේ ඉන්නේ කවුද ඔබ? நீங்க வானா வரும் நீங்க போனா போகும். ඔබ යන්න කිව්වොත් යනවා එන්න කිව්වොත් එනවා. நீங்க இங்க இருக்கலாம். ඔබ මෙතන ඉන්න පුළුවන්. ஆனா நீங்க ஜெபிக்கிற நபர் இந்த உலகத்துல வேற ஏதோ இடத்துல இருக்கலாம். ඔබ යාඥා කරන කෙනා මේ ලෝකේ අනිත් කෙළවර ඉන්න පුළුවන්. அவங்க உலகத்துல இருக்க இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கலாம். මේ ලෝකයේ අනිත්ම කෙළවර ඉන්න පුළුවන්. ஆஸ்திரேலியா இருக்கலாம், அமெரிக்கால இருக்கலாம், ஆப்பிரிக்கால இருக்கலாம். ඔස්ට්‍රේලියා ඇමරිකා අප්‍රිකාවේ ඉන්න පුළුවන්. ஆனா இங்க இருந்து நீங்க வாய் திறந்து அதிகாரத்தை பயன்படுத்தினா அங்க இருக்கிற நோயாளி சுகம் பெறுவாங்க. මෙතන ඉඳලා ඔබ අධිකාරී බලයෙන් යාඥා කරද්දී අතන ඉන්න රෝගීන් සියල්ලත් සුවය ලබන්න යනවා. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அன்னைக்கு வாய் திறந்து அவர் பேசும் பொழுது நூற்றின் அதிபருடைய வேலைக்காரன் வீட்டுல இருந்தவன் சுகம் பெற்றான் அப்படின்னா அதே அதிகாரம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. நீங்க இங்க இருந்து விசுவாசத்தை பேசும் பொழுது உலகத்தை ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்கிற ஒருத்தரால சுகம் பெற முடியும். මෙතන ඉන්න එදා යේසුස් වහන්සේ කොහෙදෝ ඉඳලා සියලු මුලාදෑනියගේ සේවකයාට කතා කරපු ගමන් ඒ දරුවා එතන සුවය ලබනවා නම් ඔබ මේ ඉඳලා ඕන තැනක ඉන්න ඕන කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔබ යාඥා කරද්දී ඒ යාඥාව බල දෙන්න යනවා. ஹalleluya. හalleluya. praise the lord. praise the Lord. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. ஆனா யவீருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்து கை வைத்து ஜெபிக்கணும்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என் கர்த்தருடைய வல்லமை என்னுடைய விசுவாசத்துக்கும் மேல God's power will not manifest beyond my expectation. දැන් යේසුස් වහන්සේගේ බලය ඔබ බලාපොරොත්තු වන සීමාවට උඩින් ඔය ඒ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. புரியுதா? තේරෙනවද මම කියන දේ? நான் எவ்வளவு விசுவாசிக்கிறேனோ அதுக்கு மேல கர்த்தருடைய அற்புதம் வந்து செயல்படாது. දැන් ඔබගේ ඇදහිල්ලේ තරමට තමයි ඔබට ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ. තේරෙනවද? The manifestation always remains based on my expectation. ඒ කියන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේ සහ ප්‍රමාණය මත තමයි ඔයාගේ ඉස්සරහින් ඔබගේ ආස්තම ඉදිරිපත් වෙන්නේ. யவீருடைய விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்து வந்து கை வச்சு ஜெபிச்சாதான் என்னுடைய மகள் சுகமாகவா அப்படின்னா அவ்வளவுதான் கர்த்தரால பண்ண முடியுமே தவிர அதை தாண்டி ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி சுகப்படுத்த முடியாது. என்னுடைய விசுவாசத்தின் அளவு மட்டும்தான் අற்புதம் வெளிப்படும். දැන් යේසුස් යයිරස්ගේ ඇදහිල්ල තමයි ඔබ මගේ ගෙදර එන්න ඇවිදින් මගේ දරුවට අත තියන්න ඊට පස්සේ මගේ දරුවා සුව වෙයි. එයාගේ ඇදහිල්ල ප්‍රමාණය එච්චරක්ම නිසා එතනින් එයාට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ එයාට යමක් වෙයි කියලා. It is I who limit God's power. ඒකේ තේරුම ඔබ විසින්මයි ඔබගේ වචන විසින්මයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබ අඩු කරලා තියෙන්නේ. கர்த்தருடைய வல்லமை எந்த அளவுக்கு வெளிப்பட போகுதுன்றது என்ன பொறுத்து தான் இருக்குது. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කොච්චරක් දුරට ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා කියවෙන්නේ ඔබගේ කටින් ඔබ කියවෙන ඔබගේ ඇදහිල්ලේ ප්‍රමාණය මතයි. Praise the Lord. හොඳට තේරුම් ගන්න. Hallelujah. we limit God. නමුත් අපි විසින් අපේ දෙවියන්ව සීමා කරගෙන ඉන්නවා. පොඩි කරගෙන ඉන්නවා. யவீர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துட்ட என் மகன் மேல கை வைங்கன்னு கேட்டுக்க வேண்டாம். ஏன்னா இவர் போய் மகன் மேல கை வைக்கிறதுக்கு நேரம் ஆயிருக்கலாம். නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඒ අයිවස් තිබුණා වෙන විදිහට කියන්නේ දරුවව ගෙනින්නලා ඉතින් අත තියලා යාඥා කරනවට වඩා විකල්ප උත්තරයක් යන්න තිබුණා කියන්නේ. யவீர் மூட்டு கதிர்கள் மாதிரி ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லுங்க விசுவாசத்துக்கு இருக்கலாம். යාව 100ක මුලාදානියා වගේ අයිරස්ට කියන්න තිබුණා මගේ පුතාට වචනයක් කියන්න ස්වාමිනේ දැන් සුව වෙනවා කියලා. ஆனா அவர் விசுவாசிக்கல. නමුත් ඒක යයිරස් විශ්වාස කළේ නැහැ. அதனால தான் he cannot do more than what Jairus was believing. යයිරස්ට පුළුවන්කමේ ප්‍රමාණය හැටියට තමයි එයාගේ ඇදහිල්ල ප්‍රමාණය හැටියට තමයි යාට ලැබුණේ. Hallelujah. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்க எவ்வளவு விசுவாசிக்கிறீங்களோ அந்த அளவு தான் கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படும். ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ අදහන ප්‍රමාණය තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. யவீர் கர்த்தர் கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு
கற்பனை இருந்தது. දැන් යයිරස්ට එයා ගෙදරින් එනකොට දෙවියන් වහන්සේ ගැන යාගේ ඔළුවේ තිබුණ අච්චුව. 120 இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு கற்பனை, ஒரு இமேஜினேஷன் இருந்துச்சு. සියයට මුදාදානියාටත් එයාගේ ගෙදරින් එයා එළියට එනකොට දෙවියන් වහන්සේ ගැන යාගේ ඔළුවේ තිබුණ ලොකු අච්චුව. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எதை நீங்க உள்ள பார்க்க முடியலையோ அதை வெளியில பார்க்க முடியாது. ඕකේ ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි එළියේ ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි එළියට එන්නේ. அப்போ யவீரு ஏற்கனவே கற்பனை பண்ணி பார்த்தாரு. என்ன பார்த்தாரு? இயேசு கிறிஸ்து வந்து என்னுடைய மகள் மேல் கை வைத்தால் என்னுடைய மகள் சுகம் பெறுவார் அப்படின்றத அவர் ஏற்கனவே கற்பனை பண்ணிட்டாரு. දැන් යයිරස් සීනේ ඔළුවේ දාගෙන තියෙන පිටුරයක්. යේසුස් එනවා, මගේ දුවට අත තියනවා, මගේ දුව නැගිටිනවා. ඒක තමයි යාගේ ඔළුවේ යේසුස් ගැන තියෙන පිටුර. அன்னைக்கு நம்ம படிச்சோம்ல, hope, දැන් අපි එදා ඉගෙන ගත්තා බලාපොරොත්තුව ගැන. mold. බලාපොරොත්තුව ගැන කතා කරද්දී අච්චුවක් ගැන කතා කරා. ஞாபகம் இருக்கா? நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு போறேன். කාන්තාව රැස්වීමේදී අපි ඒක කතා කරා. இல்லையா? அப்ப நான் என்ன கற்பனை பண்றனோ அந்த அளவுதான் கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்படும். ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන දෙයක්ද? ඔබගේ ඔළුවේ තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය එළියට එන්නේ. Praise the Lord. හalleluya. நிறைய பேர் நினைப்போம், கர்த்தர் அவங்களுக்கு அற்புதம் பண்றாரு, எனக்கு பண்ணல. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ මොකද? අරයාට දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් කරනවා, මට ආස්කම් වෙන්නේ නැහැ. அப்படி கிடையாது. அது அவங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க நடந்துருக்கு. உங்க விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நடந்துருக்கு. එයාගේ ඇදහිල්ල ප්‍රමාණයට එයා ලබා ගත්තා. ඔයාගේ ඇදහිල්ල ප්‍රමාණයට තමයි ඔයා ලබාගෙන තියෙන්නේ. யாருக்கு அற்புதம் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அவர் தீர்மானம் பண்ணது இல்ல, நம்மளுடைய விசுவாசம் தீர்மானம் பண்ணுது. කාටද ආස්කම් වෙන්න ඕනේ නොවෙන්න ඕනේ කියන එක තීරණය කරන්නේ එයා දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි. ඒ කෙනාගේ ඇදහිල්ල තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. அப்போ நீங்க எதை கர்த்தருடைய வழியில அதிகமாக வெளிப்படணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யணும்? You should expand your imagination. දැන් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ලොකුවට පේන්න ඕනේ නම් ඔබ එකයි කරන්න ඕනේ. ඔබගේ දෙවියෝ ගැන ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න පිටුරය ලොකු කරගන්න ඕනේ. நீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை கற்பனை சின்ன சின்ன விஷயங்களை பற்றி ඔබගේ දෙවියෝ ඔබගේ මොලේ පොඩි පොඩි දෙයියෙක් නම් ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ කරන්නේ පොඩි පොඩි දේ පමණයි. நீங்க நோயும் பிரச்சனையும் கற்பனை நோயும் பிரச்சனையும் பற்றி சொல்லுங்க. ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන ප්‍රශ්න දුක කඳුල වේදනාව නම් ඔයාට ලැබෙන්නේ ප්‍රශ්න දුක කඳුල විතරයි. நீங்க சுகத்தை கற்பனை சுகத்தை பற்றி சொல்லுங்க. ඔයාගේ ඔළුවේ සුවය නම් තිබෙන්නේ ඔබ ලබනවා සුවය. இயேசு கிறிஸ்து செஞ்ச அற்புதங்களை நீங்க செய்யற மாதிரி கற்பனை நீங்களும் அதே பண்ணுவீங்க. යේසුස් වහන්සේ කරපු බලවත් ක්‍රියා ඔබටත් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාගේ ඔළුවේ අත්සුවක් තියෙනවා නම් ඔබත් ඒ දේම කරනවා. So it is I who expand or limit God's power based on my expectation. ඒ කියන්නේ ඔබ විසින් තමයි ඔබ විසින් අදා ගන්න ප්‍රතිරූපය ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දා ගන්න අච්චුවෙන් තමයි ඔබගේ ක්‍රියාව තීරණය වෙන්නේ. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. நன்றி இயேசுவே. புரியுதா? තේරෙනවද? சரி, தொடர்ந்து படிக்கலாம். யோபு இஸ்ராயல் அப்பொழுது 12 நாட்களாய் එවිට 12 දවසක් එහෙම තියෙන 12 දවසක්ද 12 වසරක් 12 நாட்களாய் பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரீ 12 දවසක් පීඩා විඳිච්ච ස්ත්‍රියක් இல்லையா? නැත්නම් 12 வாரங்களாய் பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரீ. සති 12ක් පීඩා විඳ ස්ත්‍රියක්ම අමුණා. සති 12 12 வாரங்கள் සති 12යි. ඇයි? සති 12 12 மாதங்கள் මාස 12. මාස 12ක් පීඩා විඳ ස්ත්‍රියක්ම අමුණා. ඈ? අපි බයිබලේ වගේ சரி, ஒரு பெண்ணுக்கு 12 மாதங்கள் ரத்தம் இருந்தா அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமா இருக்குமா? දැන් කාන්තාවකට අවුරුදු 12ක් තමන්ගේ මහලේ රෝගයක් තිබුණොත් ඒ කාන්තාවගේ ඇඟ නිරෝගී වෙනවා. அந்த பெண்ணால எழுந்து நிக்க முடியுமா? ඒ කාන්තාවට නැගිටලා ඉන්න පුළුවන්ද? அந்த பெண்ணுடைய உடலுடைய ரத்த அளவு பாருங்க, ஹீமோகுளோபின் குறைஞ்சிருக்கும். ඒ කාන්තාවගේ හිමෝග්ලෝබින් ප්‍රමාණය අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙලා ඉන්නේ. அந்த பெண் மிக பலவீனமா இருந்திருப்பாங்க. එයා අනිවාර්යයෙන්ම දුර්වල කාන්තාවක් වෙන්න ඕනේ. ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு எத்தனை வருடமா இருக்குன்னா දැන් මේ කාන්තාවට අවුරුදු කීයක් මේ රෝගේ තියෙනවද? 12 வருடங்களாக. අවුරුදු 12ක්. பேசுமா? அவங்க நாள் ஆக ஆக நல்ல பெட்டர் ஆயிட்டே இருந்தாங்க. එයා දවසින් දවස නිරෝගී වෙගෙන ආවා. එහෙම නේද? ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே இருந்தாங்க.
දවසින් දවස එයා ශක්තිය ලැබමින් සිටියා. ඉස්සු කට්ටිය වුණා. දවසින් දවස එයා හොඳ තත්ත්වයකටපත් වෙමින් සිටියා. වාසිය එහෙමද තියෙන්නේ? හරි වාසිය நீங்க எங்க உட்கார்ந்து எனக்கு வசதியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் மேல ப்ரொமோஷன். அப்பொழுது 12 வருஷமாய் பெரும்பாலுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அப்பொழுது 12 வருஷமாய் பெரும்பாலும் உள்ள ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு அநேக வைத்தியங்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் தனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றையும் செலவழித்தும் சத்தாகிலும் குணமடையாமல் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு ஓகே அவங்களுடைய நிலைமை என்னாச்சா එයාගේ තත්ත්වය 26 වෙනි පදයේ තියෙනවා. ஒவ்வொரு நாளும் பலவீனமாயிட்டே இருந்தாங்க. එයා දවසින් දවස බෙලහින වෙමින් වේදන් කරමින් ડોක්ටර්ස්ලා වහු වෙමින් සිටියා. ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க பலவீனமானாங்க, சோர்வானாங்க, அவங்க பணத்தை இழந்தாங்க, எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டாங்க. හැම දවසින් දවස එයාගේ ඇඟ දුර්වල වෙනවා, මුදල් නැති වෙනවා. එයා සතු ඔක්කොම දවසින් දවස නැති වෙනවා. 12 மாதம் ரத்தப்போக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு இருந்தா அந்த பெண்ணால் எழுந்து நிற்க முடியுமா? අවුරුදු 12ක් මාධ්‍ය රෝගයෙන් පෙළෙන ස්ත්‍රියකට නැගිටියාවත් ඉන්න පුළුවන්ද? ஆனா 12 வருடங்களாக ரத்தப்போக்கு அந்த பெண்ணுக்கு இருந்ததுன்னா எப்படி எழுந்து நிற்க முடியும்? අවුරුදු 12ක් එහෙම ඉන්න ස්ත්‍රියකට හිතා ගන්නත් බැරි වෙයි. එයාට කොහොම හිටියද කියලා අපිට හිතා ගන්නත් බෑ. அந்த காலத்துல ரத்தப்போக்கு இருக்கிற ஒரு பெண் தீட்டுள்ள பெண். ඒ කාලේ එවැනි ස්ත්‍රියක්, ඒ කියන්නේ මහලේ තමන්ගේ රොසප්පීම තීත වෙන කාන්තාවක්, අසුද්ධ කාන්තාවක්. அந்த பெண் சமுதாயத்துல தள்ள வைக்கப்பட்ட பெண். එයා ඇවිල්ලා එදා ඒ කාලේ ඉවර වෙනකන් සමාජයෙන් එයාව ඈත් කරලා තමයි තිබ්බේ. அந்த பெண் யாரையாவது தொட்டாங்கன்னா அந்த தொட்டவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க? அசுத்தமாயிடுவாங்க. එයාව කවුරු හරි කෙනෙක් ඇල්ලුවොත් එයාට මොකද වෙන්නේ? එයාත් අසුද්ධ වෙනවා. அந்த பெண் கூட்டத்துக்குள்ள வந்து யாராவது தொட்டாங்கன்னா அவங்கள கல்லால அடிச்சு கொன்னுடுவாங்க. ඒ ස්ත්‍රියව පාරේ යන ගමන් කවුරු හරි එයාව ඇල්ලුවොත් ඒ අල්ලපු කෙනාව ගල් ගසා මරන්න ලබනවා. ஹalleluya. ඒක තමයි නීතිය. praise the Lord. ஓகே அதுக்கப்புறம் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை யாரிலும் தொட்டால் நான் அவருடைய வஸ்திரங்கள் ஆவில் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள். அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள். උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රවලට පමණවත් අත දැමුවොත් තමාට සුවය ලැබුණු ඇතැයි සිතුවාය. 28 වෙනි පදයේම කියනවා. Okay. Praise God. But it is wrong. What you are going to say is not written here. அதுக்கப்புறம் வஸ்திரத்தை தொட்டு உடனே அவருடைய உதிரத்தின் ஊரல் உடனே அவருடைய உதரத்தின் உதறல் நின்று போயிட்டு. சரி ஓகே. එකනේම ලේ ධාරාව නැවති පීඩාවෙන් ඇයට සුවය ලැබුණු බව ඇගේ ඇඟට දැනින. சரி அந்த பெண் இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து தொட்டாங்க, சுகத்தை பெற்றாங்க. ඒ ස්ත්‍රිය ජේසුස් වහන්සේව අත තිබ්බා, සුවය ලැබුවා. சரியா? හරිද? හරිද? මොනවාද? நான் கேள்வி கேட்டா சரியா இல்லையா சொல்ல கூட தயாரா இல்ல. දැන් මේක හරිද වැරදිවත් හරිද කියන්නකෝ. ජේසුස් වහන්සේගේ සලුව හරි අතාරිය යා ස්පර්ශ කළා, යා සුවය ලැබුවා. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? ஆமா. ඔව්. ஓகே. right. ஆனா இந்த சம்பவத்தை பார்த்தா உண்மை சம்பவம் மாதிரி எனக்கு தெரியல. මට මේ කතාව ඇත්ත කතාවක් වගේ පේන්නේ නැහැ. இது நடக்கிறது சாத்தியமா? මේක වෙන්න පුළුවන් වැඩක්ද? Is there any possibility that this can happen? මේව දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද? நான் சொல்றேன் இது வந்து பொய் கதை. මම කියනවා මේ කතාව බොරු කතාවක්. யாராவது சொல்ல முடியுமா அது உண்மைன்னு? ඔබ කියන්න බලන්නේ නම් මේක ඇත්ත කතාව මොකද්ද කියලා. 12 வருஷம் ரத்த போகலாம். අවුරුදු 12ක් මානසික රෝගයක්. எழுந்து நிக்க முடியாது. නැගිටින්න ඉන්න බෑ. கூட்டத்துக்குள்ள போனா கண்ணால அடிச்சு கொன்னுடுவாங்க. කතාව ඇටියට ඇතුළට සමාජයට ගියොත් ගල් දාලා මරනවා. அதுவும் அங்க இருந்த கூட்டம் திரளான ஜனங்கள். එතනත් විශාල සෙනඟක් හිටියා. அந்த கூட்டத்துக்கு அடியில போனாங்களா? ඒක ඇතුළෙන් ගියාලු. தொட்டாங்களா? ගිහලා ඇල්ලුවලු. சுகம் பெற்று கொண்டாங்க. සුවය ලැබුවලු. இது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமா? මේක පුළුවන්ද වෙන්න?
පුළුවන් වෙන්න. நடக்கிறது சாத்தியமா? වෙන්න පුළුවන් කතාවක්ද මේක? சரி சரி உங்களுக்கு நான் பிராக்டிகலா காட்டுறேன். யாராவது 3 பேர் வாங்க. තුන්දෙනෙක් ඉස්සරහට දුවලා. சீக்கிரம் வரணும். ඉක්මනට. එන්න මේ ළමයි තුන්දෙනා එන්න. රයිට්. ආචාර්ය. கொஞ்சம் வராம கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம். ඊළඟ නම කියන්නේ කය ආචාර්යයා. சரி ஓகே வாங்க. එන්න පිළිවෙල ළමයි. ඔය ඉන්නේ සම්පත්ගේ දෙවෙනි සම්පත් එන්න. எங்க போறீங்க? நான் இங்க தான் வர சொன்னேன். நான் அங்க போக சொல்லல. ඉමින් යන්න මේක පෙරලගෙන ඉන්න නේද? சின்ன பசங்க தான் வராங்க. எனக்கு நல்லா பண்ணு. නොල්ලා ප්‍රසාද අඟපත තියෙන තුන්දෙනෙක් ඕනෙලු. ගෝලියක්ලා වගේ. සුරංග ඉන්නවා. අර ගයන් අර ඉන්නේ පිටිපස්සේ දෙන්න. ඔය දෙන්න ඉන්න. ஓகே 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 ஓகே. ඕකේ. இன்னும் ஒருத்தர் வேணும். අතාව එක්කෙනෙක් ඕනෙලු. සුරංග. අනේ එන්නකෝ. எல்லாம் சின்ன பசங்க தான் வராங்க. ஓகே ஓகே. ஓகே. நல்லா கவனிங்க. හොඳට බලන්න මේ වැඩේ. நீ தனியா நில்லுங்க. இந்த 3 பேர் தான் கூட்டம். මේ ලොකු කට්ටිය තමයි මේ තුන්දෙනා තමයි ජනතාව. ஓகே? හරිද? சரியா? මෙන්න இதுதான் அந்த பெண். මෙන්න මාළේ ස්ත්‍රිය. உதாரணத்துக்கு. ஓகே? උදාහරණයක් හරිද? නිකන් ස්ත්‍රිය කියන්න එපා යාට. උදාහරණයක්. நீங்க யார் வரல தானே வர முடியும். ஓகே. කවුරුත් ආව නැති නිසා මෙයා ස්ත්‍රිය වෙනවා. இதுதான் ஜீசஸ். අර තමයි යේසුස්. මේ අනිත් පැත්ත බලලා ඉන්න. ஓகே கவனிக்கணும். சரி. நீங்க ஒரு பிரேயர் மீட்டிங் போயிருக்கீங்க. දැන් ඔබ යාඥා මේකට යනවා. அங்க ஒரு பெரிய ஹீலர் வந்திருக்காங்க. දැන් එතන ලොකු ආස්කම් කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. நீங்க லைன்ல உங்க ஹீலிங்காக வெயிட் பண்றீங்க. දැන් ඔයා වාගේ වාරේ එනකම් පොලිමේ ඉන්නවා. பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் நிக்குது. දැන් පිටිපස්සේ ලොකු ජනතාවක් ඉන්නවා. நீங்க திருப்பி நீங்க முதல்ல போய் ஜெபிச்சுன்னு சொல்வீங்களா? දැන් ඔබ කියනවාද අනේ මට කලින් ඔයා යන්නේ මම පස්සේ යන්නම් කියලා එක එකන ඔයා යවනවා ඉස්සරහට. இல்லன்னா அடிச்சு புடிச்சு எனக்கு முதல்ல சொல்லுங்க. ඔබ නැත්තම් ගහගෙන බැනගෙන ආරි කොහොම හරි කඩාගෙන ඉස්සරහට යන්නද බලන්න. எப்படி போவீங்க? කොහොමද වෙන්නේ? අනිත් එකන යවනවා ඉස්සරහට. யாரும் பேசுறது நான் போறேன் வீட்டுக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு போறேன். මොකද කතාව? Praise the Lord. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Okay, கவனிங்க. இதுதான் கூட்டம். මේ තමයි සෙනඟ. You understand Tamil? You understand English? Okay, listen. Listen carefully, okay? Now, you are the crowd. Okay? She is the woman. Okay? She wants to go and touch Jesus. But you want your miracle. So you are not supposed to allow her to go because you need your healing first. But he will try. You understood what I said? You understood what I said? Okay. Now you have to try to go between them. But they will not allow you. Tell her. දැන් මේකයි කතාව. දැන් ඔය තුන්දෙනා මෙතන ඉන්නවා. ඔයා තමයි ඔයාලටත් ඕනේ අර යේසුස් ළඟට ගිහලා සුවය ලබන්න. මෙයා එනවා මේක මැදින් පදින්න, පොලින් පදින්න. ඔයගොල්ලෝ තුන්දෙනා මෙයාට පොලින් පදින්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාට කලින් ඔයාලට ඕනේ එයා ළඟට ගිහලා සුවය ලබන්න. දැන් මොන්න ඔක තමයි කඩන. මෙයාට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙයා එවකට කොහොම හරි කඩාගෙන පිටකට ඇතුලට යනවා. Okay, okay, okay. Now hold your hands. Don't allow her. දැන් Go. ඔයා මේක මැදින් යන්න බලන්න. That is Jesus. You have to go. Okay, 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 go. I'll call you again, huh? You have to come. ආයි කතා කරනකොට එන්න හරිද? Praise the Lord. Okay. See, in a crowd, how can such a weak person, okay, who has எப்படி 12 வருஷமா பலகீனமா ரத்தம் போட்டு ஒரு பெண்ணால அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் அங்க கேரளா ஜனங்கள் இருந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் இல்ல அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்குள்ள போக முடியுது දැන් මොන ආගන්ද? අවුරුදු 12 මාළේ රෝගයෙන් පෙළෙන දුර්වල වෙච්ච ස්ත්‍රියක්. ඒක ගන්නවත් පණ නැති ස්ත්‍රියක්. එවිද ගන්නවත් පණ නැති ස්ත්‍රියකට මෙච්චර ලොකු බලපෑමක් මැදි යේසුස් වහන්සේ ළඟට යන්න පුළුවන්. முதல்ல எழுந்து வெளியில போறதே கஷ்டம் එළියට බැලලා යන එකමත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ஆனா அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்குள்ள கடந்து போய் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை வஸ்திருக்காங்க එච්චර ලොකු සෙනඟක් මැද මෙච්චර පෙරපීමක් ඇතුලේ කොහොමද යේසුස් වැල්ලුවේ? அதனால தான் சொன்னேன் இது உண்மை சம்பவம் கிடையாது
මම ඒ නිසා කිව්වා මේක ඇත්ත කතාවක් නෙවෙයි කියලා. பைபிள் படிக்கும்போது எப்போ கற்பனை பண்ணணும். ඔබ බයිබලයේ කියවනකොට තර්ක කරන්න ඕනේ. கற்பனை பண்ணாதான் என்ன நடக்குதுன்னு புரியும். ඔබ ඒක උපකල්පනය කරන්න ඕනේ මේක කොහොමද වෙන්නේ ඇත්තේ. මොනවද මේක ඇතුලේ අභිලාෂ කියලා ඔබ හිතන්න ඕනේ. யாரா சொல்ல முடியுமா? මම දැන් අභිලාෂ நான் කරනවා. சொல்றேன் இது கற்பனை கதை. මම කියනවා මේක උපකල්පන කතාවක්. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இது දැන් உண்மையா? ඔබගේ වාරේ. ඔබ දැන් මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඔබ මොකද කියන්නේ? උපකල්පන කතාවක් කියලා මම කියද්දි ඔබ කියන්නේ නැහැ නේද? யாரும் உண்மை சொல்ல முடியல வார்த்தை யாரா சொல்றாங்க? මේ කතාවේ එක දැනක තියෙනවා. නෑ ඒ යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ගියපු සියලු දෙනක යේසුස් වහන්සේ ගැන ඇද හිල්ලක් විශ්වාසයක් තියාගෙන ගියපු කට්ටිය වෙයි යන්නම් වාලේ ඔය ගියා වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. පස්සෙන් ආපු කෙනා ඒ අස්සේ ඒකේ ප්‍රයෝජන අරගෙන යාට නම් කළා උන්වහන්සේගේ සතුටක් ලැබුවා. එයාගේ ඇද හිල්ලේ බලනත් නිසා එයා ඒ හැම දෙයක්ම දරාගෙන ගියා. චල. What they say is the people who are around them were not going to see Jesus. Yeah, just they want to visit Jesus only, but the women here only want the healing. So she was the only person who want healing. So very easily she could have gone. I will prove to you it is wrong. මම දැන් ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම් ඒක වැරදි කියලා. Then can you read, continue to read? ඊකට මොකක්ද කියව බලන්න. இவர்களே கற்பனை අංජා මධ්‍යම. உடனே அவருடைய உதிரத்தின் உடல் நின்று போயிட்டு அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியம் அடைந்ததை அவர் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தார். உடனே இயேசு தம்மிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை தனக்கு அறிந்து ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே திரும்பி என் வஸ்திரங்களை தொட்டது யார் என்று கேட்டார். என்னுடைய வஸ்திரங்களை தொட்டது யார் என்று கேட்டார். அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நோக்கி திரளான ஜனங்கள் உம்மை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறதை திரளான ஜனங்கள் உங்களை நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டும் என்னை தொட்டது யார் என்று என்ன கேள்வி எல்லாருமே உங்க சொல்றாங்க, எல்லாருக்குமே சும்மா வேணும். திரளான ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேர் உங்க தொடர்பு முயற்சி பண்றாங்க, யார் தொட்டான்னு கேக்குறீங்க? அது என்ன சொல்லுது அந்த வசனம்? எல்லாருமே சொல்லுது வேணும், எப்படியாவது தொட்டுதான் அவர் கொண்டுட்டு இருக்காங்க. එතන තියෙන ලොකු තෙරපීමක්. එතන යනවා කතාව. ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ මේ කිස්සිය ඇල්ලුවම යේසුස් වහන්සේ ඇල්ලලා කියනවා කවුද මාව ඇල්ලුවේ කියලා. ගෝලියෝ කියනවා අනේ ස්වාමීනි මෙච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් සෙනගක්. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම තෙරපි ඔබ වහන්සේට වදිනවා. ඒ කියන්නේ හැම මිනිස්සෙක්ම තෙරපිලා කාවද අදන්නේ. යේසුස් ඒගොල්ලෝ තෙරපි හිටියා. ඒක තියෙනවා. මේ තියෙනවා. පස්වෙනි පදේ. ඇල්ලුවා කියලා නෑ තෙරපුණා කියලා නේ තියෙන්නේ. මේ උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට උත්තර දෙමින් සම්මයා ඔබට තෙරපි සිටු දැක මට අත ගැසුනේ කවුරුද කියලා අසල සේක්දයි ඇසිය. Instead they were only pushing each other but they didn't touch Jesus. No, that's what it's true. What Jesus is saying. The disciples are saying, එක්කෙනෙක්ව ඇල්ලුවා එක්කෙනෙක්නේ ඇල්ලුවා කියලා එහෙම ඇල්ලුවම ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ. ඔයා කොහොමද ගෝලෝ කියනවා ඔයා කොහොමද කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඇල්ලුවා කියලා ඔයාට කී දෙනෙක් තෙරපිලා ඉන්නවද කියලා හැප්පෙනවනේ. ඒ හැප්පෙන එක වෙනයි විශ්වාසයෙන් අල්ලන එක වෙනයි. එහෙම ඔයා කියනවා. Now what he is telling is unknowing here unknowingly touching to that means unknowingly is they are knocking with Jesus. Here this lady purposefully everybody was touching him to get the miracle. Okay, ஆனா நான் என்ன கேக்குறேன்னா திரளான ஜனங்கள் இருக்கும்போது எப்படி கூட்டத்துக்குள்ள போக முடியும்? දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි එච්චර ලොකු සෙනගක් අක්සේ දැන් හැමෝම යේසුස්වහන්සේ හැපි ඉන්නකොට ගෝලියෝ ආනවා මොකක්ද මේ ඔබ වහන්සේ ආන්නේ එක පිටින් ඇල්ලුවා කියලා. දැන් அது மட்டும் காரணம் கிடையாது. දැන් එතන වැදගත් උත්තරයක් සංගවිලා තියෙනවා. යම් ක්ලූ එකක් තියෙනවා මේ කාන්තාව කරපු මොන අතලම දුන්නා. Praise the Lord. Hallelujah. லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி பார்த்தா පොඩ්ඩක් හිතලා කල්පනා කරලා බැලුවොත් இது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் கிடையாது. මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් වගේ පේන්නේ නැහැ. ஆனா නමුත් அது உண்மையான சம்பவம் தான். නමුත් මේක ඇත්ත කතාවක්. நீங்க சரிதான், நான் பொய் சொல்லல. මම ඔබ හරි මම වැරදි. இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது இந்த சம்பவம் உண்மையா நடந்த சம்பவமா இருக்குதா? ඒක බලුවන්නට මේ වෙන්න පුළුවන් වගේ මේක කතාවක් වගේ තමයි වෙන්නේ. எப்படி
වුණා. நம்முடைய சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்டவங்க එයාගේ සමාජය විසින් ඇයව කොම් කරලා තිබ්බා. அவங்க சட்டையில இறந்தாங்க එයාගේ මුදල ඔක්කොම යක් නැති වුණා. ஆரோக்கியம் இறந்தாங்க එයාගේ සුවය යක් නැති වුණා. சமுதாயத்தில் பேர் இழந்துட்டாங்க එයාගේ සමාජයේ ඇතිවෙච්ච නම නැති වුණා. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில එවැනි තත්වයක ඉඳලා எப்படி நஷ்டம் කොහොමද මෙයා මේ ආස්කම ලබා ගත්තේ? முதல்ல நடந்த விஷயம் என்ன ඔබ දන්නවද පළවෙනිටම සිද්ධ වෙච්ච දේ මොකද කියලා? யாரா சொல்ல முடியுமா පුළුවන්ද කියන්නේ? ඒක තමයි இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்ததுன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா මේ කතාව අදට තේරුණා නම් මේ අපේ කියන මේ මෙයා කරා බයිබලේ තියෙනවා. நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ඔබට මේ කතාව දැන් සිද්ධ වෙන්න යනවා. முதலாவது என்ன நடந்தது මොනවද පළවෙනිම සිද්ධ වුනේ? ඉවත්ටි ඔබලා පසුතැවෙන්නේ. இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு පළවෙනි දේ ඔබ ආකාර වීඩියෝ දාලා යේසුස් වහන්සේ ගැන ඉස්සලා යාට ආරංචි වුණා. ඇසුවා. இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு යේසුස් වහන්සේ ගැන ඉස්සලා යාට අවුණා ආරංචියක් දියා. இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு යේසුස් වහන්සේ ගැන අසා முதலாவது நடந்த விஷயம் என்ன அவங்க கேட்டாங்க එයා පළවෙනිටම වෙච්ච දේ තමයි යාගේ කන් එකට යේසුස් ගැන ඇවුනා. ரோமர் 10:10 வாசிங்க කොහොමද ආයේ ලාහත බලන්න? ඒ ඇසීමෙන් ඇදහිල්ලද යේසුස් වහන්සේගේ වචනේ ඇසීමෙන්ද පැමිණෙන්නේ. ඇසීමෙන් මොනවද එන්නේ? ඇදහිල්ල. ඇසීම. ඒක බෑ මම මේක මොනවද මම කියන්නේ නැහැ. ஆதலால் මේක දියා. விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் வரும் දැන් මේක කියන විදිහට ඔබ ඇසීමෙන් තමයි ඇදහිල්ල එන්නේ. ඇදහිල්ල එන්න නම් වචනේ මොනවද කරන්න ඕනේ දේශනා කරන්න ඕනේ. விசுவாசம் எப்படி வரும் அப்படின்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறதுனால் விசுவாசம் வரும் එතකොට කෙනෙකුට ඇදෙන්න ඇති වෙන්නේ දේව වචනය කෙනෙක් ඇසීමෙන් පමණයි. அவங்க விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் முதலாவது அவங்க செய்யணும் கேட்கணும் බලවුව කෙනෙක් විශ්වාසයක් කෙනෙක් ගැන ඇති කරන්න නම් එයා ඒ කෙනා ගැන මොනවද කරන්න ඕනේ? කම් දෙකට එයාට ඇයෙන්න ඕනේ. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல faith comes by hearing and hearing by the word of God දැන් ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ තියෙන්නේ ඇදෙන්න එන්නේ ඇසීමෙන් ඇසීම පැමිණෙන්නේ දේව වචනය ඇදෙන්න පැමිණෙන්නේ දේව වචනය ඇසීමෙන් කියලා කියනවා. அவர் விசுவாசம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க கேட்க வரும் දේව වචනය නැවත නැවත අසනකොට ඔබට ඇති වෙන්නේ මොනවද දන්නවද? ඇදහිල්ල. அது ரெண்டு இயர்கள் ரெண்டு கேட்க வருது මෙතන ඇසීම් දෙකක් තියෙනවා. ஒண்ணு வெளியிட்ட காரியம் අපිට බාහිර සම්මුතිය එනවා එක එක දේවල්. இன்னொன்னு என்னுடைய எளிய கேள்வி තව එකක් අපේ හදවතින් කතා කරන මිනිස්සේ කතා කරනවා නේද? ඇතුලේ කෙනෙක්. ඒක. faith comes by hearing and hearing by the word of God මොනවාද? ඉංග්‍රීසි කාල පරිවර්තනය. ඇදෙන්න පැමිණෙන්නේ ඇසීමෙන් දේව වචනේ ඇසීමෙන් කියලා. ඇසීම දෙසරක් කියනවා. ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன் මුඛ්‍ය උදාහරණයක් කියන්න. ரெண்டு பேர் ரத்த பரிசோதனைக்கு போறாங்க දෙන්නේ ක්ලේ පරීක්ෂණයකට යනවා. அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தருக்கு கேன்சர் එක්කෙනෙකුට අම්මා ගන්නවා කැන්සර් කියලා. ரெண்டு பேரோட ரத்த சாம்பிளும் மாறி දෙන්නගේම මේ ඩේ පරීක්ෂණ වාර්තාව මාරු වෙනවා. லேபிள் மாறி இருக்கு දැන් මිස්ටේක් එකේ මාරු වෙලා යනවා. சரியா இப்போ ரிப்போர்ட் வருது දැන් රිපෝට් එක එනවා. அந்த ரிப்போர்ட்ல கேன்சர் இல்லாதவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லன்னு ரிப்போர்ட் வருது දැන් කැන්සර් තියෙන කෙනාට රිපෝට් එක යනවා කැන්සර් නැහැ කියලා. කැන්සර් නැති කෙනාට රිපෝට් එක යනවා කැන්සර් කියලා. இப்போ கேன்சர் இல்லாத நபர் කැන්සර් නැති කෙනාට டாக்டர்ட்ட போறாங்க ડોක්ටර් ළඟට යනවා. டாக்டர் ડોක්ටර් මොනවද කියන්නේ? බෑඩ් නිවුස් එකක් තියෙනවා. என்ன මොකද්ද බෑඩ් නිවුස් එක? கேன்சர் ඔයාට කැන්සර්. உண்மையாவே கேன்சரா එයාට
ඔයාට කැන්සර් එක කරේ කිව්වේ. இப்போ அந்த ஆஸ்பத்திரியில போய் அப்புறம் எத்தனை தடவை கேன்சர் 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 இந்த வார்த்தை கேட்டு දැන් මේ එළියට එනකොට මනුස්සයාගේ අදවතේ කැන්සර් කියලා යාගේ අදවතේ කවුරු හරි කතා කර යනවාද? வெளியே நான் டாக்டர் போனா දැන් එයා ඉවිලි එළියට යනවා යාගේ ඇස් දෙක කඳුළු පිළිපිලි යා ඉතින් ඇස්සේ කතාවක් කර යනවා. ஏன் ඇයි ඒ உள்ளுக்குள்ள கேன்சர் பேசிட்டு දැන් ඇතුලේ එක්කෙනෙක් කතා කරනවා කැන්සර් කියලා යට. டாக்டர் என்ன சொன்னாரு ડોක්ටර් කී වතාවක් කිව්වේ? එක වතාවක්. දැන් මෙයාගේ ඇතුලේ කී වතාවක් දැන් කියනවද? වැව් පිළිරව් දෙනවා. உடனே கூகுள்ல போய் வாட்ஸ்அப்ல என்ன சாப்பாடு சாப்பிடலாம் என்னென்ன நடக்கும் இதெல்லாம் வரும் එතකොට ඉක්මනට Google එකට කියලා කැන්සර් කියලා இந்த මෙඩිසින් වලට බලන්න. நோய் வந்தா என்ன ஆகும் දැන් ඒක ඉන්දියාවේ තමයි ලංකාවේ කියන්නේ මේවා Google එකට යනකොට කැන්සර් කියලා ටයිප් කරනවා මොන කැලේද ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ සිම්ප්ටම්ස් තියෙන්නේ මොකද්ද මේ කතාව කියලා දැන් අපි නැති මේකට අපි දැන් Google එකේ සර්ච් කරන්න පටන් ගන්නවා. கூகுள்ல ரிசர்ச் பண்ணி சின்ன நோயை பெருசா දැන් ડોක්ටර් කිව්වේ පොඩි කතාවක් දෙන්න පුළුවන්. අපි සමහර විට පුංචි කතාවක් වුණා Google එකට ගිහලා අපේ මෙච්චර ලොකු දෙයක් තියෙනවා කියලා අපි ඒක තවත් මොනවා කරනවා. அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஃபேக் கால் வரும் ඊට පස්සේ WhatsApp එකකින් එනවා බොරු ප්‍රචාරය. මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙන කෙනාට මෙන්න මේ රෝගය එනවා කියලා දෙකෙන් යනවා. சாப்பாடு சாப்பிட்டா இந்த நோய் வரும் මේ කෑම කෑවොත් මෙන්න මේ රෝගය එනවා කියලා ඒකත් යනවා දැන්. உடனே இது சாப்பிடுறாங்க ඊට පස්සේ මොකද ආත ගන්න ඕනේ නැහැ මේක ගන්න ඕනේ නැහැ මේක ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. මේක ඉන්දියාවේ විතරද වෙන්නේ කියලා. වෙනවද? මේ තියෙනවා. Hallelujah. Thank you, Jesus. அவங்க நான் செல்வம் என்ன என்ன கவலை போகிறேன் දැන් එයා කල්පනා කරනවා මම මරණය පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. කවුද මට දැන් මරණය පස්සේ කවුද මම බලන්නේ. දැන් කොහොමද මගේ දේපල ටික බෙදලා දෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම අර එක වචනේට මගේ ඊට ඔක්කොම මොනවා වෙනවද? ડોක්ටර් කැන්සර් කියලා කිව්වේ කීමතාවද? එක සැරයක්. දැන් නිදා ගන්න බෑ නිදි යන්නේ. දැන් ඔක්කොම මතුල වෙනවා. ඇයි ඒ? ඇතුලේ රෝගයක් ගැන රෝගේ නම් කීකේ ඉන්නවා. Hallelujah. 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 අපිත් ඒක කරන්නේ නැද්ද? கெட்ட வார்த்தை கேட்கக்கூடாத வார்த்தை துக்கம் தேவையான வார்த்தை இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஒரு தடவை சொன்னா போதும் அதை எடுத்து அதை அசை போட்டு அதை மாடு அசை போடுங்க அந்த மாதிரி அதை அசை போட்டு அதை அசை போட்டு அதை உள்ளே தியானிச்சு அதை யோசிச்சு அதுக்கு மேலா உள்ளே கேட்கறது உள்ளே கேட்கறது දැන් අපිට එම කවුරු හරි කුමාරයෙක් ගැන වචන කිව්වොත් අපි යන අයිතා කිව්වොත් ඉස්සකම කිව්වොත් මොනවාද ඒ වචනේ අරගෙන ඉතන ලුණු දෙයි දාලා හැමෝම දාලා මේක ඇතුලේ තියාගෙන වමාර ඒක කල්පනා කර අපි කියනවා එහෙම. Hallelujah. ඊට පටන් දැන් ඒකම කරන්න එපා ඊට පස්සේ. எப்படி இந்த மாதிரி வார்த்தை கேன்சர் உள்ள ஒரு பயம் இருந்தோ அதே மாதிரி விசுவாசம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க வரும். දැන් අපි එක ડોක්ටර් කිව්ව එක වචනයක් අපේ අදවතේ තියාගෙන මෙනෙහි කරලා අපි දුර්වල වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේම මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපේ කම්මලට ඇවිලා ඒක අපි බලවත් ලෙස අපේ අදවතේ මෙනෙහි කරන්න මොනවද අපිට එන්නේ? ඇදහිල්ල. முதல்ல அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி கேள்விப்பட்டாங்க. පළමුව එයා යේසුස් කියන එයාගේ කම්මලෙන් එයාට ආරංචි වුණා. இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி கேள்விப்பட்டாங்க அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி யாரோ வந்து போதிட்டாங்க. යේසුස් වහන්සේ ගැන ආරංචි වෙන්න නම් කවුරු කෙනෙක් එයාට යේසුස් ගැන කියන්න ඇති. Faith comes by hearing. ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ ඇසීමෙන්. அந்த ரோமர் 12 කොහොමද ඒ වෛද්‍ය දේම 12 වෙනි පදේ ඉඳලා බලන්න. ඉන්ටර්නෙට්
ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கின்ற எவரும் ரட்சிக்கப்படுவார். அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள்? அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள். දැන් බලන්න 14 ඒකේ අන්තිම කොටස බලන්න 14. එසේනම් ඔවුන් විසින් අදා නොගත්තා වූ කෙනෙකුට යාඥා කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න බලන්න. නමුත් නොඇසුවා වූ කෙනෙකු කෙරෙහි අදහන්නේ කොහොමද? නොඇසුවා වූ කෙනෙක් ගැන ආරංචිය ගියේ නැති කෙනෙක් කොහොමද යේසුස්ව අදහන්නේ? அவரை குறித்து கேள்விப்படாமல். දැන් යේසුස් වහන්සේ ගැන ආන්නේ නැතුව කෙනෙකුට ඇදහිලා වෙන්න පුළුවන් නම් බෑ. அப்பனா ஒருத்தருக்கு விசுவாசம் வரும்னா அவரை குறித்து கேள்விப்படணும். දැන් කෙනෙකුට යේසුස් ගැන ඇදහිලා වෙන්න නම් යා ගැන යා බලව මොනවද එතකොට ආරංචි වෙන්න ඕනේ. அதனாலதான் சீஷர்கள் எங்கெல்லாம் போனாங்களோ அங்கெல்லாம் நற்செய்தி அறிவித்தார்கள். ඒ නිසා ගෝලෝකේ වැඩේ උනේ හැමතැනම කීලා යේසුස් ගැන මොනවද කරන්නේ? ප්‍රචාර කරනවා. அதனாலதான் எந்த அற்புதத்தை பகலுக்கு முன்னாடியும் வசனம் போதிக்கப்படுது. ඒ නිසා ආස්තමක් වෙන්න කලින් පළමුව දේශනාව තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දේශනාවට පස්සේ තමයි ආස්තම සිද්ධ වෙන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்க என்ன செஞ்சாரு? போதித்தார். යේසුස් වහන්සේ කොහේ ගියත් පළමුව කරේ දේශනාව. ඊට පස්සේ තමයි ආස්තම. சீஷர்கள் எங்கெல்லாம் போனாங்களோ அங்கெல்லாம் சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார்கள். ගෝලෝ ගිය දැන් පළමුව කරේ සුවාරන්ති දේශනාව කිරීම. அவங்க சுவிசேஷத்தை அறிவித்ததுனால் அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்டவங்க அந்த வார்த்தையை கேட்டதுனால் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். ஏன் அப்படின்னா விசுவாசம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறதுனால் வரும். සුවාරන්තිය අයතන අසන වතාවට ගෝලෝ ඒක දේශනා කරන වතාවට මිනිස්සු බොහෝ දේවල් අදාගත්ත සුවය ලැබුවා. ඒ මොකද දේශනාව නිසා මිනිස්සුගේ මනස ඇතුලේ මොනවද නිර්මාණය වෙන්නේ? ඇදහිලා ඇති වුණා. ඇදහිලා ඒ සුවාරන්තිය දේශනේ කොහොමද? வசனத்தை கேட்காமல் யாருக்கும் விசுவாசம் வராது. වචනේ ආන්න නැතුව කිසිම කෙනෙකුට ඇදහිලා ඇතිවන්නේ නැහැ. உங்க வீட்டுல யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லாம இருக்குன்னா ඔබගේ ගෙදර වැඩේ යනවා නම් அவங்களுக்கு விசுவாசம் வந்தாதான் அவங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். එයාලට විශ්වාසය ආවොත් පමණයි එයාලට සුවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ஏன்னா விசுவாசம் ඒ සිවා ඔබගේ ඇදහිලා ඔබ සුව කරා කියලා. அப்போ அவங்க விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள வார்த்தையை கேட்கணும். ඒකල විශ්වාස වෙන්න දෙක ලබන්න නම් ඒක දේශනාව අස්ව අහන්න ඕනේ. அதனால என்ன பண்ணணும்? எப்பவுமே வார்த்தையை வீட்டுல இல்ல எதுலயோ விசுவாசம் வரும். ඒ නිසා තමයි ඔබ ඔබගේ ගෙදර මේ දේශකොට අදාළ පිළිකා දාලා මොනවද දාලා ඔබ හැම තිස්සෙම දේව වචනේ ඔබගේ කම්මලට ඇසෙන්නට සලස්ව ගන්න ඕනේ. வசனத்தை கேட்காமல் விசுவாசம் வராது. වචනය අහන්න නැතුව ඔබගේ කම්මලට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇදෙන්න ඔබට ඇති වෙන්නේ නැහැ. நீங்க யாருக்காவது ஜெபிக்க போறீங்கன்னா ආවරණ කෙනෙක් ගෙදරට ඔබ යනවා නම් යාට දේශනා කරන්න බලනවා. சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும். ඔබ කෙලින්ම ගෙදර ගිහලා කෙනෙකුට අර්ථය යාඥා කරන්න එපා. ඒක පළ දෙන්නේ නැහැ. යාට බලමුව දෙක යේසුස් වහන්සේ ගැන කියලා දෙන්න. முதல்ல சுவிசேஷத்தை அறிவிங்க. බලමුව සුවාරන්ති කියන්න. அதை கேட்கறவங்களுக்கு விசுவாசம் வரும். ඒක අසන කෙනාට විශ්වාසය එනවා. அந்த சம்பந்தத்தை அங்க வரணும். ඊට පස්සේ ඔබ යාඥා කරන්න පුදුමාස්ක වචන වෙනවා එතකොට. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. அப்ப முதலாவது அது பெற்றோருடைய வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னா அவங்க சுவிசேஷத்தை கேட்காம බලමුව ඒක ආකාරයේ ඉස්සෙල්ලා බලමුව මේ තමයි යා සුවාරන්තිය යා ඇසුනා. ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் அவங்க கிட்ட வந்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்தாங்க. අවුරුවාරේ කෙනෙක් යාට දීලා යේසුස් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියලා දුන්නා. யாரோ வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி அவர்கிட்ட சொன்னாங்க. අවුරුවාරේ යේසුස් ගැන යාට කිව්වා. இயேசு கிறிஸ்து சுகமளிக்கிறவர். යේසුස් සුවකරන කෙනෙක්. அவர் ஆணையத்துக்கு சுகம் பெறாங்க. එයාගේ අරගේ අත මේ දාවල අදපු කෙනෙක් සුව ලබනවා කියලා කිව්වා කවුරු හරි. அந்த பெண் அந்த உடலை உறுதியாக கேட்டுருக்காங்க. ඒක ඒ කාන්තාව එක සුරයක් පින්න ඕනි කාමිනාගේ ආදායත්තේ. ஆனா அதை மறுபடியும் அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. එයාගේ අදවතේ ඒක යා නැවත මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. அதை கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ඒක උපකල්පනය කරන්න පටන් ගත්තා. நான் அவருடைய ஆணை தொட்டால் சுகம் பாருங்கிறது கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. එයාගේ ඇඟේ තියෙන මේ කමිසෙලක දාවල අදවත් මට සුවේ ලැබෙනවා කියලා එයා හිතන්න පටන් ගත්තා. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. முதலாவது நான் வசனத்தை கேட்கணும். බලමුනේ යා වචනය ආන්න ඕනේ. சுவிசேஷத்தை
දේව වචනේ ආන්න ඕනේ. சுவிசேஷம் இல்லாமல் සුභාරංචිය නැතුව, வசனம் இல்லாமல் වචනේ නැතුව, வார்த்தையை கேட்காமல் වචනේ අහන්න නැතුව කවදාකවත් ඇදහිල්ල එන්නේ නැහැ. விசுவாசம் வேண்டும் அப்படின்னா ඔබට ඇදහිල්ල ඕනේ නම් வார்த்தையை கேட்காதீங்க. පළමුව වචනේ ආන්න පටන් ගන්න. எதிர்காலத்துல வந்து கேட்க மாட்டாரு. මේ කන් වල යම උත්තම මතේ. உங்களுடைய உள்ளுக்குள்ள நீங்க கேட்காதீங்க. ඔයාගේ මනස ඇතුලේ ලෝකාර දෙන්න පටන් ගන්න ඕන වචනය. அதை கற்பனை இருக்கணும். ඒ උපකල්පනය කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ මවා ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. தீர்மானம் வந்தது. එයා ඒ ස්ත්‍රියට එක තීරණයක් තිබුණා. அது என்ன தீர்மானம்? ඒ මොන තීරණයක්ද? இத்தனை வருஷமா நடந்த பிரச்சனை யோசிச்சிருக்கா? මෙච්චර කාලෙ මොනවා මෙනෙහි කළේ ප්‍රශ්නය. இத்தனை வருஷமா இருந்த பலவீனத்தை கஷ்டப்பட்டிருக்கா? මෙච්චර අවුරුදු ගානක් ඉඳි දුර්වලකම තමයි කල්පනා කරේ. நான் இத்தனை டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்த வீண விஷயமே கவலைப்பட்டிருக்கா? මෙච්චර ડોક્ટර්ස් ලාට ගිහිල්ලා මෙච්චර වේදනාවක් කරා කියලා එයා දුක් වුණා. இனிமேல் எனக்கு எந்த விதமான ஹோப் இல்லை, எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. ඊට පස්සේ මට බලාපොරොත්තු නැහැ, බලාපොරොත්තු නැති කෙනෙක් කියලා මම හිතුවා. நான் சமுதாயத்தால் தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன்னு அந்த பிரச்சனை அமைச்சிருக்கா? මම සමාජයේ කොම් කරපු කෙනෙක් කියලා එයා කල්පනා කර කර හිටියා. ஆனா அந்த பெண் அவங்களுடைய உடல்களை பத்தி யோசிக்கல, அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பத்தி யோசிக்கல, அவங்களுக்கு சமுதாயத்துல ஒதுக்கப்படுறது யோசிக்கல. மாறாக அவங்க எந்த வசனத்தை கேட்டாங்களோ அந்த வசனத்தை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க. නමුත් ඇය මෙතෙක් කල් කල්පනා කර හිටපු ලෝකේවත් බුදුලවා ડોක්ටර්වත් එයාගේ අගවත රිදෙන්නට එක නෙවෙයි එයා කළේ. දැන් එයා අලුත් දෙයක් කල්පනා කළා. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේගේ වචනය මෙහෙය කරන්න එයා පටන් ගත්තා. දැන් ඔබගේ වාදය. இன்னைக்கு கேட்கிற வசனம் අද ඔබට මේ ඇයෙන වචනය அப்படி இல்லாட்டினா இத்தனை வருஷமாக நீங்க அனுபவிச்சிருக்க பிரச்சனை, නැතිනම් මෙච්චර කාල ඔබගේ ඔළුවේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන ඔබ කල්පනා කරා. அந்த பிரச்சனை நிஜமா இருக்கலாம். ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. அந்த பெண்ணுக்கு பிரச்சனை நிஜம். එයාගේ ජීවිතේ නම් ඒක ඇත්තම වෙන රෝගයක්. அவங்க உடலுக்கு நோய் நிஜம். එයාගේ ඇගේ ජීවිතේ රෝගය ඇත්ත රෝගයක්. அவங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனை நிஜம். එයාගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ ඇත්ත. அவங்க சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்டது நிஜம். එයාගේ සමාජයේ කොම්ප්ලෙක්ස් එක ඇත්ත. ஆனா எப்போ சுவிசேஷம் கேட்டாங்களோ නමුත් සුවාරන්ති ඇසුණු அவங்க දවසේ யாருக்கும் யோசிக்கல, එයා ඒ ඔක්කොම අත්හැරියා. அவங்க அதெல்லாம் தியானிக்கல. එයා ඒ ඔක්කොම කල්පනා அவங்க කරලා என்ன නෑතුවා. சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க? එයා වෙනස් වුණා. இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி. යේසුස් වහන්සේ ගැන කල්පනා அவங்க කළා. என்ன சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாங்க? යේසුස් වහන්සේ ගැන. அவங்க கேட்ட வசனத்தை, දේව වචනේ මෙහෙය කරන්න පටන් ගත්තා. அவங்க கேட்ட சுவிசேஷத்தை එයා අසු සුභාරංචිය. நீங்க எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க? දැන් අද ඔබ මොනවද මෙහෙය කරන්න යන්නේ? உலகத்துக்கு வரும்போது පල්ලෙට එනකොට வசனத்தை கேட்கணும். දේව වචනේ ආනවා. வீட்டுக்கு போகணும். ගෙදර ගියන් පස්සේ பிரச்சனை இருக்கு. ආයි ප්‍රශ්නේ ගැන කල්පනා කරනවා. ඒකද ඔබගේ තීරණය. இங்க இருந்து அங்க போறதா? මෙතන ඉඳලා අතට යනකම් තමයි ඔබ මේ ඔක්කොම කරන්නේ. அந்த தாண்டவன எல்லா கவலையும் இருக்கு. ඊට පස්සේ බාහිර ගියන් පස්සේ ලෝකේ නැති ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ආයි ඔබට එනවා. அதெல்லாம் கேட்கணும். සමහර අය මෙතන තමයි වාඩිලා ඉන්නේ. ஆனா மனசை இப்படி නමුත් දැන් මනස ඇවිල්ලා කොයිදෝ ගිහිල්ලා කැම මිනිස්සුද. මොනවද පුරාන්නේ? யாருடைய வார்த்தையை கேட்கணும்? කාගේ වචනේ දාන්නේ? யாருடைய வார்த்தை உள்ள ஒளிச்சுக்கிட்டே இருக்கு? කාගේ වචනේද කාගේ අදවතේ රැවුලින්නේ? அந்த பெண் சும்மா அனுப்பிட்டாரு. ඒ කාන්තාව නිකම් ආස්තමක් ලැබුවේ නැහැ. ஏதோ சொன்னாரு. එයා මොනවා නිකක් කළා. அந்த பெண் பண்ண அதே நீங்க பண்ணா நீங்களும் அதே மாதிரி அனுப்பிச்சு ඒ வச்சுக்கோங்க. කාන්තාව කරපු ක්‍රියාව දැන් අද ඔයා කළොත් එයාට ආගේම ආස්තමක් දැන් ආද වෙන්න යනවා. හalleluya. வசனத்தை கேட்டாங்க. එයා වචනේ ඇහුවා. கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாங்க. அதான் முக்கியம். එයා වචනේ අසාසමින් සිටියා. நம்ம இங்க கேட்போம், வெளியில போய் வேற ஒண்ணு கேட்போம். අපි මෙතන වචනේ ආනවා ඒක කියම තව එකක් ආනවා. கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும். ඒ වචනය නොනවත්වා ආගෙන ඉන්න ඕනේ. அதை தியானிச்சு கொண்டே இருக்கணும். ඒ නොනවත්වා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ஏன்னா ඇයි දන්නවද? விசுவாசம் විශ්වාසය வார்த்தையை கேட்க கேட்க வரும். වචනේ අසන්න අසන්න තමයි විශ්වාසය එන්නේ. ரெண்டாவது என்ன பண்ணாங்க? දැන් බලන්න. වැදගත්ම දේ. දෙවෙනියට යා මොනවද කරේ? දැන් කියවන්න බයිබලේ. දෙවෙනියට මොනවද කරේ? கடைசில ஒரு பைபிள் எக்ஸாக்ட்டா வார்த்தை இருக்காது. මම කියන්න මේ පරණානුවාදයේ වචනේ வார்த்தை எக்ஸாக்ட்டா ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙනවා පරණානුවාදයේ තියෙනවා මම දැන් මේ අලුත් එකේ බැලුවා අලුත් එකේ වචනේ නැහැ. නමුත් ඒක நீங்க கெஸ் பண்ணி சொல்லலாம். නමුත් ඒක උපකල්පනය කරලා කියන්නේ. සිංහල අනුවාදයේ අලුත් එකේ වැරදි අදහසක් තියෙනවා. නමුත් කරන එකේ අරිම අදහස තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ අරිම අදහස තියෙනවා. இத்தனை நாளா நான் டீச் பண்றது கேட்காது அட்லீஸ்ட் அது வச்சாது இதுதான் இன்சூரன்ஸ் கஷ்டம் ரோஸ் சொல்லுங்க. දැන් ඔබ අමුතු මේ අලුත් කියවීමත් එක්ක දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන් එක උත්තරයක් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. இங்க வந்திருக்கிறது யாரும் புதுசு மாதிரி தெரியல, எல்லாம் பார்க்க போகும் மாதிரி தெரியும். ඔව් මෙතන කවුරුත් අලුත් අය නැහැ ඔක්කොම වර්ණයි. யாரும் புதுசா வந்திருக்கீங்களா? ඔව් நான் நீங்களும் சொல்லாதீங்க.
only thing only one. එයා උත්තර කිව්වා එයා ආවත් නැහැ right. එයා උත්තර කිව්වා. ඒක තමයි එයා මොකද උත්තර එයා දේශනා ආලා ඒ ආපු කිව්වෙම එයා උත්තර කිව්වා. හැබැයි ඒ දේශනාව මේ කොහෙවත් අරන් නැහැ තව. இல்ல நான் சொன்னேன் இந்த பசங்கத்தை வேற எங்கேயும் கேட்டு இல்ல ஆனா இங்க சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு ரீசன் அவங்க காலம் இருந்து வசனத்தை கேட்டு கேட்டுட்டே இருந்தாலும் நம்ம என்ன கேக்குறோம் பிரச்சனையும் கேக்குறோம் வசனத்தையும் கேக்குறோம் சில நேரத்துல வசனத்தை கொஞ்ச நேரம் கேக்குறோம் ஆனா பிரச்சனையை தான் அதிகமா கேக்குறோம் වෙනස දැක්කද ඒ වචනේ අසන්න සුදාසන මාසේ මෙයා මේක ඉදරව කරා මෙයා ඒක කොහෙවත් දැකලා නෙවෙයි හැබැයි මෙයා අර උත්තරේ කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ බයිබලයේ තියෙන විනාද වන්දේ කයින් දක්වා පළවෙනි එක ඇසුවා முதல்ல வார்த்தை கேட்டாங்க ரெண்டாவது என்ன பண்ணாங்க எஸ் பண்ணுங்கப்பா என் டைம் எது வரை I think it was till 9:12 o'clock. දැන් 12 වෙනකම් මේක කරමුද කියලා අහනවා. Okay. දැන් පළවෙනි එක ඒ කාන්තාව ඇසුවා. දෙවෙනිව එයා මොනවද කරේ? ඊපස්සේ ගියා. තීරණයක් ගත්තා. They responded. They are ready, and they she took a decision. They are ready, and she followed Jesus. They are ready, and they were. Yes. Only she came to the point. Yes. You know? विश्वास का and they didn't क्या करा work in faith after हुआ he touched no touch ඔක්කොටම වැඩිය මම දැන් කියන මම කියන කාලේ හරිද ඇසුවා ඒ උත්තරයයි මම දැන් කියන උත්තරය අතර වෙනස සෙන්ටිමීටර් 10යි ඇසුවා ඊළඟ උත්තර තියෙන සෙන්ටිමීටර් 10යි She heard about Jesus and she kept saying. දැන් මේක තියෙනවා දැන් වර්ණනාව. මේ වර්ණනාවදී තියෙනවා ඇය ඒක කියන්නේ 28 වෙනි පදය. අක්නිසාද උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රවලට පමණක්වත් අත ගැසුවොත් මට සුවය ලැබේ යයි ඈ කීවාය. සිතුවාය කියලා තියෙනවා. මේක තියෙනවා ඈ කීවාය. kept on saying කියලා ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙනවා. சொல்லி கொண்டே දෙවලින් තියෙනවා කීවාය. සිංහලෙන් තියෙන්නේ අලුත්කාර වර්තනය සිතුවාය. දැන් මේක ආල්පස්ව වෙනවා. Hallelujah. සිතුවාය. මේක මේක වැරදිම පරිවර්තනය. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு பத்தி கேள்விப்பட்டு நான் அவர் வஸ்திரத்தை தொட்டால் சுகமாவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார். දැන් එයා ඉස්සරහ සුවානන්ට ඇසුවා දෙවනුව මම දැන් ඇගේ උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රය ඇඳුවොත් තැනින් මම සුවය ලබනවා. මම උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රය ඇඳුවොත් පස්සේ සුවය ලබනවා කියලා ඇය කියමින් සිටියා. ඒක තමයි කියන්නේ. කියමින් සිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඒක ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය kept on saying ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் உள்ளது. දැන් මරණයද ජීවනයද තිබෙන්නේ ඔබගේ දිවේ. මට ඒ නෙවෙයි දිවේ. හරිද? මට බ්ලොක් වුණා දිව බ්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. දිව. මට මොකක්ද කියන්නේ? மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் දැන් එනවනේ මරණයද ජීවනයද තියෙන්නේ වාගේ දිවේ. දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? முதலாவது கேட்டாங்க පළමුව ඇසුවා இரண்டாவது பேசினாங்க දෙක අඟා කරා மூணாவது செயல்பட்டாங்க. තුන්වෙනිව එයා ක්‍රියා කරා. பேசினாங்கன்றதை இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். දැන් කතා කරා කියන එක පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් බලමු.
ஓகே 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 அது வரதுக்கு முன்னாடி ஆதியில் கர்த்தர் பூமியை படைத்த போது මුලදී දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ මවනකොට பூமியின் மீது ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். පොළොව මැත්තේ ආත්මයන් වහන්සේ සැරිසරුසේක. ஆனா ஆவியானவர் எதையாவது படைத்தாரா? ආත්මයන් වහන්සේ මොකක් හරි මැව්වද? அவர் எதையும் படைக்கல. උපතේගේ ඇත්තට වහන්සේ ජලය මැත්තේ ඇසිරෙමින් සිටිසේක. ஆனா அவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். නමුත් උන්වහන්සේ ජලය මැත්තේ ඇසුරුනායි කියලා බයිබලයේ කියනවා. அங்க இருள் இருக்குதா? එතන අඳුර තිබුණාද? ஆமா. ඔව්. அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குதா? එතන ගැටලුවක් තිබුණාද? ஆமா. ඔව්. அங்க ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தாரா? එතන ආත්මයන් වහන්සේ සැරිසරුවද? ஆமா. ඔව්. உங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கா? ඔයාගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව්. இருள் இருக்கா? අඳුර තියෙනවද? ඔව්. ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்காரா? ආත්මයන් වහන්සේ සැරිසරුමින් සිටිනවද? ඔව්. ஆனா செயல்பட்டாரா? නමුත් ආත්මයන් වහන්සේ වැඩ කළාද? නෑ. ඇයි? ஹalleluya. ඇයි? මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන? ஆவியானவர் எப்ப செயல்படுவாரு? ආත්මයන් වහන්සේ කොයි වෙලේද වැඩ පටන් ගන්නෙ? දවල්වල වැඩ. எப்போ ஒளி உண்டாக்குன்னு வார்த்தை பேசப்பட்டுச்சோ அப்பதான் அவர் செயல்பட்டார். කොයි වෙලේද ආලෝකය වේවා කියලා කවුද කිව්වේ? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඕඩර් එක ලැබුණු ගමම කවුද වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ? හalleluya. හalleluya. කොහොමද වැඩ? ஹalleluya. praise god. praise the Lord. நன்றி இயேசுவே. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வாயை திறந்து வார்த்தைகளை பேசும்போது மட்டும்தான் ஆவியானவரால செயல்பட முடியும். ඔයාගේ කට ඇරලා ඔයා දේව වචනේ කිව්වොත් පමණයි ආත්මයන් ගෙදරින් ආත්මයන් වහන්සේ වැඩ කරන්නේ ඔයා කතා කරොත් පමණයි. நான் வாயை திறந்து விசுவாசத்தின் வார்த்தையை பேசினா மட்டும்தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை பேசினா மட்டும்தான் அவரால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட முடியும். ඔයා කට ඇරලා දේව වචනේ කතා කරද්දී ජලය මැත්තේ ඇසිරෙන ආත්මයන් වහන්සේ ඇවිදින් ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது. ජීවනයේද මරණයේද ඔබගේ දිවේ තියෙන්නේ. நீங்க பேசுற வார்த்தையின்படி ඔබ කතා කරන වචනේ අනුව இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே මේ ලෝකයේ තියෙන සෑම දෙයක්ම தன்னைத்தான் அதை மாற்றிக்கொள்ளும். තමා වෙනස් කර ගන්නවා. பொதுவா சூழ்நிலை எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு நம்ம மாறிடும். දැන් මේ පොළවේ තියෙන මේ සබාධර්මයේ තියෙන විදියට අපි වෙනස් වෙනවා. ஆனா சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு நம்ம மாறக்கூடாது. සබාධර්මයේ තියෙන විදියට අපි වෙනස් වෙන්න යුතු නැහැ. என்னுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தி என்னுடைய சூழ்நிலைகளை எனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கொள்ளணும். නමුත් මේ මගේ වචනේ පාවිච්චි කරලා මේ වචනේ අනුසාරයෙන් මම අවට තියෙන පරිසරය පවා මට වෙනස් කරගත හැකියි. හalleluya. ஹalleluya. டாக்டர் நோய் இருக்கு சொன்னா நோயை வச்சுட்டு நோயோட எப்படி வாழறதுன்னு கத்துக்கூடாது. ડોક્ટર මෙලක් නියම කියලා කිව්වොත් මේ රිපෝට් එක මෙන්න කරගෙන රෝගී කියලා කියලා වැඩක් නැහැ. என்னுடைய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ඔයාගේ වචනය පාවිච්චි කරලා கர்த்தருடைய வசனத்தை எடுத்து வார்த்தையாக பேசி දේව වචනේ අරගෙන වචනය ලෙස කතා කරලා இந்த நோயின் ரிப்போர்ட்டை சுகமா மாத்தணும். ඒ රිපෝට් එක කලමිට බැලුවාට ඔබට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ஆவியானவர் வந்து நோயின் ரிப்போர்ட் வரும்போது அசைவாடி கொண்டிருப்பார். දැන් මේ රිපෝට් එක එනකොට ආත්මයන් වහන්සේ සැරිසරමින් සිටිනවා. ஆனா அந்த ரிப்போர்ட்டை சுகமுள்ள ரிப்போர்ட்டா மாத்தணும் அப்படின்னா நான் வாயை வசனத்தை வாய் திறந்து பேசணும். දැන් රිපෝට් එක අනිත් පැත්තට කරකවන්න නම් මම කට ඇරලා දේව වචනය මගේ මුඛේ කතා කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. புரியுதா? තේරෙනවද? எனக்கு வறுமை இருக்கு அப்படின்னா මම දුප්පත් කියලා කියනවා නම් அந்த வறுமையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி கண்ணீர் விட்டு அழகான யோசிக்க கூடாது. මම දුප්පත්කම තියාගෙන අනේ දුප්පත් ඉන්නේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. அந்த வறுமையோட எப்படி வாழணும் பழகக்கூடாது. මම මේ දුප්පත්කමට අරගෙන විදිහට මම ඕක ජීවත් වෙන මිනිහ කියලා හරියන්නේ නැහැ. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன மாத்திக்க கூடாது. මම මේ ස්වභාවය මගේ පරිසරයට අනුව මම ඇඩගැසෙන්න ඕන නැහැ. ஆனா அந்த வறுமையை செழுமையாக என்னுடைய வார்த்தையை நான் மாத்தணும். මම දුප්පත්කම පොහොසත්කමට මගේ වචනේ කර්මකොටගෙන අරවන්නට ඕනේ. ஏன்னா ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது. ජීවනයේද මරණයේද තිබෙන්නේ ඔබගේ දිවේ ආවේ. හalleluya. அண்ட சராசரங்களும் உங்களுடைய விசுவாசத்தின் வார்த்தைப்படி அந்த அண்ட சராசரம் தன்னை அது மாற்றிக் கொள்ளும். අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබගේ ඇදහිල්ල ප්‍රමාණය ඇටියට ඔබ මුහුණ දෙන්නා ප්‍රශ්නය වෙනස් වෙලා යනවා. இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே என்னோட விசுவாசத்தின் படி எல்லாமே அதை தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும். මට තිබෙන
විශ්වාසය අනුව මේ ලෝකයේ තියෙන සියල්ලම වෙනස් කරගන්න බව දෙවියන් වහන්සේ බලය ඔබට දීලා තියෙනවා. உங்களுக்கு இது புரியுதா எனக்கு தெரியல. මම දන්නේ නැහැ ඔබට මේක තේරෙනවද කියලා. என்ன சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே என்னுடைய விசுவாசத்தின்படி எல்லாமே தன்னை அது மாத்திக்கொள்ளும். මගේ විශ්වාසයට අනුව මේ පරිසරය ඇදලා යනවලු. ஒருவேளை இங்க உங்க எலும்புல ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க. දැන් මෙයාට මොකලාවටි ප්‍රශ්නයක්. என்னுடைய விசுவாசத்தின்படி அந்த எலும்பு ஒழுங்கா அதை எடுத்து போய் சேரும். දැන් මගේ විශ්වාසය අනුව මේ පොදුනාලටි යන පුරුකක්ම දැන් එකට එක ගැටිලා නම් වෙනවා. ஒருவேளை அந்த கிணத்துல தண்ணி இல்லாம இருந்துச்சு. දැන් අර විදිය වතුර නැහැ කියමු. என்னுடைய விசுவாசத்தின்படி அந்த தண்ணி இருக்கிற கிணறு அழுமா. මගේ විශ්වාසය අනුව එතන වතුර උල්පත් එන්න යනවා. சுத்தி இருக்கிற பிரச்சனைப்படி நான் மாத்திக்க மாட்டேன். එතන තියෙන ප්‍රශ්නය අනුව මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ஆனா என்னுடைய விசுவாசத்தின்படி சுத்தி இருக்கிற அந்த சராசமும் தன்னை தான் மாத்திக்கொள்ளும். මගේ විශ්වාසය අනුව මම අවත තියෙන දේ මම වෙනස් කරන්නට යනවා. உங்களுக்கு எலும்புல பிரச்சனை இருக்கா? ඔබ පොදුනාලේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඇත්තටම තියෙනවද? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. புரியுதா? තේරෙනවද? புரியுதா புரியலையா? තේරෙනවද? ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு. ජීවනයේද මරණයේද කොහෙද තියෙන්නේ? என்ன சுத்தி பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் டாக்டர் அல்ல. ඒක හැමදාම මේ අරේ මේ කිව්වේ නැතුව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. என்ன சுத்தி பிரச்சனை இருக்குன்னா நான் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாம இருக்கிறேன். දැන් මම ආවට තාම ප්‍රශ්න නම් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයට හේතුව වෙනවා ඔයාගේ ජීව ඔයා අදිට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து புயல் அடிக்கும் போது அந்த புயல்ல எப்படி அவேர்னஸ் எப்படி இருந்து வெளியில வரலாம் எப்படி பாதுகாக்கலாம் யோசிக்கல. அந்த புயல் அடங்கினார். යේසුස් වහන්සේ පුරාට වමනකොට අනේ මේ පුරාට කොහොමද ආවන්නේ කොහෙන්ද ආවන්නේ කියලා පරීක්ෂණ කරගෙන හිටියේ නෑ. වචනයක් කිව්වා ඒක යන්න ගියා. புரியுதா? තේරෙනවද? உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி இந்த நாட்டுல இருக்கிற பொருளாதாரம் மாறும். ඔයාගේ වචනෙට පවර එක තියෙනවා මේ ලංකාවේ ආර්ථිකය වෙනස් කරලා ගන්න. உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி இந்த நாட்டுல இருக்கிற பொருளாதார நிலை மாறணும், இந்த நாட்டுல இருக்கிற வறுமை மாறணும், இந்த நாட்டுல இருக்கிற நோய் மாறணும். சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே உங்க விசுவாசத்தின்படி மாறணுமே தவிர சுத்தி இருக்கிற பிரச்சனை பொருளாதாரம் உங்களை மாற்றக்கூடாது. ඔයාගේ විශ්වාසය අනුව මේ ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ ලංකාවේ සමාජය මේ ලංකාවේ විශ්වාසය මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා මිසක ලංකාවේ තියෙන මේ සදාචාරය හරි මොනවා හරි ඒකට අනුව ඔයාට ගන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ආයෙත් අලුව ටික. මොකද නළුව எங்க போகக்கூடாது நினைக்கிறனோ அவன் அங்கதான் போறான். නළුව ටිකින් මට එන්න. සම නළුව මම නිලිය සොයනවා. Go. Hey, Jesus name. Hey, come. Then who will be? How will he will act like the woman of the issue of that? If you don't come. Everybody get up. சரி, இப்போ அந்த ரெண்டு சூப்பர் பைக்கை என்ன பண்ணாலும் அது பண்ணுவோம். ஒருவேளை யாருமே வழி இல்லையா இருக்கும், அதெல்லாம் கஷ்டத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஓகே ஓகே கவனம். பெரிய கூட்டம் இருக்கு. දැන් මේ ලොකු ජනකායක් ඉන්නවා. இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில මේ ජනකාය මැද ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க நபரே உள்ள விடாதீங்களா? යන්න දෙන්න එපා. உள்ள போக දැන් ශක්තිමත් කෙනෙකුටම දැන් මේක මැදින් යන්න පොඩක් අමාරුයි. நான் ஒரு இடத்துல ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். දැන් මම ඒක දැනට දේශනා කර කර හිටියා. அங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு, එතන එකලින් මට කිව්වා அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருந்துச்சுல, එච්චර ලොකු සෙනඟක් හිටියානේ. அந்த பெண்மணி ஊந்து போயிருப்பாங்க. දැන් එයා කිව්වා අරයා බඩගාගෙන යන්නේ නැති කියලා ගහන්න වෙලා. இந்தியால மும்பைல ஒரு ஊர் இருக்கு. ඉන්දියාවේ බොම්බයි නගරයක් තියෙනවා. அங்க இருந்து ட்ரெயின் ஒன்று இருக்குது. එතන ට්‍රේන් තියෙනවා. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது? அந்த ட்ரெயின்ல எத்தனை கூட்டம் இருக்கு? බොම්බේ ට්‍රේන් එකේ අති විශාල සෙනඟක් උඩත් යනත් ඔක්කොම දිගේ යනවා. நீங்க ட்ரெயின்ல யாரும் நின்னா போதும் உங்களை ஏத்திடுவாங்க. ට්‍රේන් එකේ ඉන්න විදියක් ඇතිලු. ඒක ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සු ඇදලා ගන්නවා ඔයාලා. நீங்க வேணா இந்தியன் மும்பை ட்ரெயின் போட்டுப்பாங்க யூடியூப்ல. ඉන්දියාවේ බොම්බේ ට්‍රේන් කියලා YouTube එකේ දාලා බලන්න. அந்த கூட்டத்துல ஒருவேளை தப்பி தவறி உங்க பெண்ணு கீழே விழுந்தாலோ இல்ல உங்க மொபைல் கீழே விழுந்தாலோ போனா போதும் விட்டுறணும். ඒ ට්‍රේන් එකේ යන ගමන් ළමයා වැටුණා කිව්වොත් හරි ෆෝන් එක වැටුණා කිව්වොත් ආයෙ ඒක අවුලන බොරු ඒක යන්න දෙන්න ඕනේ ආයෙ ඒක බේර ගන්න බෑ. துணிஞ்சீங்க ඔයා නැමුණොත් அதுக்கப்புறம் ஆமென் ඔයාට මොකුත් නැහැ. ඔයාගේ ගෑනිත් නැහැ ඊට පස්සේ. எல்லாரும் ஏறி மிஸ் போயிடுவாங்க. මොකද ඔයාට උඩින් නැත අහුවද මිනිස්සු නැගලා පාගගෙන යන්න යනවා. தயவு செஞ்சு அவர்கிட்ட சொன்னேன்,
அவர் ஊட்டி கொண்டாங்க தயவு செஞ்சு பெரிய கூட்டம் தான் கீழே விட்டு குளிச்சாருங்க அவங்க கொண்டிருப்பாங்க දැන් ලොකු දෙනක බිල දැන කොහමද බඩ ගන්න එපා ඉවරයි. වා මැල්ලම යනවා. பேசலாம் ஹalleluya ආ இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கு දැන් මෙච්චර ලොකු සරකක් ඉන්නවා. ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க දැන් දහස් ගණන් සරකක් ඉන්නවා. இப்போ சூழ்நிலை இந்த பெண்ணை மாத்த போறது கிடையாது දැන් මේ අවට පරිසරය වෙනස් කරගන්න බෑ. ஆனா இந்த பெண்ணோட விசுவாசம் නමුත් මේ කාන්තාවගේ විශ්වාසය சூழ்நிலையை மாத்த போகுது දැන් මේ ස්වභාව මේ පරිසරය වෙනස් කරන්න இந்த යනවා. பெண் என்ன யோசிக்கிறாங்க දැන් මේ කාන්තාව මොනවද හිතන්නේ? நான் அவருடைய ஆடை தொட்டால் சுகம் பெறுவேன் මම උන්වහන්සේගේ සාරුව අතට තිබ්බොත් මම සුව වෙනවා. வார்த்தை என்ன பேசுறாங்க දැන් කට ඇරලා යා මොනවද කියන්නේ? நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆடை தொட்டால் சுகம் මම பெறுவேன் යේසුස් වහන්සේගේ දාවල ඇල්ලුවත් සුවය ලබනවා. விசுவாசிக்கிறதும் வாய் திறந்து பேசுறதும் என்னுடைய கடமை දැන් විශ්වාස කරන එකයි කට ඇරලා කියන එකයි මගේ යුතුයකම. பேசலாம் හalleluya. கடைசி என்ன பண்ணாங்க படுக்கையில இருந்து எழுந்தாங்க දැන් අන්තිමට මොනවද කරේ? ඇදෙන් නැගිට්ටා. நிறைய பேரு நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் தலைமுறையால் குணமடைந்துள்ளேன் நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் தலைமுறையால் குணமடைந்துள்ளேன் படுக்கையில படுத்திருக்காங்க දැන් ගොඩාක් අය මොනවද කරන්නේ නැවද? ඇද ඉඳගෙන විශ්වාසයේ කතාවල් මම සුවය ලැබුවා. විශ්වාස කතාවේ විශ්වාස සුවය ලැබුවා කියලා ඇද ඉඳලා ගියේ ඇදේවා. நிறைய பேரு இயேசு கிறிஸ்துவின் தலைமுறையால் குணமானேன் எழுதுங்க எழுந்துக்க முடியாதுங்க எனக்கு 30 வருஷமா இருக்குது දැන් ඒ පොතියේ ඉඳලා නැගිටින්න කිව්වොත් අනේ බෑ මේ කවුල අවුරුදු 30ක රෝගයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் தலைமுறையால் குணமானீங்க குணமாட்டேன் கை அசைங்க இல்ல அசை கூட வாங்க சொல்லுங்க ඒ විශ්වාසයේ නාමයෙන් සුවය ලබන එකට ඕක ලබන එකට කියනවා. දැන් අත කොට හොරන්නේ නැහැ නේ ડોක්ටර් කියලා කියනවා අත හොරන්න එපා කියලා. செயலற்ற விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் දැන් මල ඇදෙilla. පියා නැති ඇදෙilla මල ඇදෙilla. நீங்க யோவானும் பேதுருவும் ஒரு முடவனை பார்த்து எழுதுன்னு சொன்னாங்க දැන් යෝහන්නේ පේතුරු ඇවිල්ලා මේ අසමාන රෝගයට කිව්වා නැගිට ඇවිදින්න කියලා. கையை பிடிச்சு எழுதுன்னு சொன்னாங்க අත අදලා කිව්වා නැගිට ඇවිදින්න කියලා. உடனே அந்த பறவையில இருந்து மூணா பறந்தவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா நான் பறவையில நடக்க முடியாதவனாச்சே දැන් එයා කිව්වා අනේ මම මේ අසමාන රෝගියෙක් මම අවුරුදු ගානක් මෙතන ඉන්නේ අනේ මට බෑ කියලා කිව්වද? அப்படி சொன்னாரா එයා එහෙම කිව්වද? சொல்லல නෑ. அவருக்கு தெரியும் அவர் பிறந்ததுல இருந்து ஓடாம நடந்தது இல்லை දැන් එයා දන්නවා පේතුරු දන්නවා මෙයා ඉක්කුරු දවස් ඉඳලාම ඇවිල්ලා නෑ කියලා. அவரால எழுந்திருக்க முடியாது தெரியும் එයා ඉඳින්න බෑ කියලා දන්නවා. இருந்தாலும் அவர் கையை கொடுத்து எழுந்திருக்க முயற்சி பண்ணாரு නමුත් අත දීලා කිව්වා නාසරික යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඇවිදින්න කියලා. அவர் எழுந்ததுக்கு வசனம் சொல்றது அவர் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருடைய கால்கள்ல உறுதி கிடைச்சதா නමුත් එයා වචනේ කියනවා එයා නැගිටින්න පස්සේ තමයි යාගේ කකුල් දෙකට වාරලා ශක්තිය ලැබුණේ. அப்ப என்ன அர்த்தம் செயலற்ற விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் ඒකේ තේරුම මොකද? මල ඇදෙilla පියා නැති ඇදෙilla මල ඇදෙilla. வாய் திறந்து வசனத்தை சொன்னா மட்டும் பத்தாது செயல்ல காட்டணும் කටින් කිව්වට මදි. ඒ කියපු කතාව ඔයා ක්‍රියාවෙන් කරලත් පෙන්නන්න ඕනේ. அந்த பெண் படுக்கையில எழுந்துக்கிட்டு நான் சுகம் பெற்றேன் மட்டும் சொல்லல එයා නිදි ඇඳේ ඉඳගෙන මම දැන් සුවය ලබනවා කියලා කීකී විතරක් හිටියේ නෑ. நான் அவரோட ஆடையை தொட்டால் சுகம் பெறுவேன் மட்டும் சொல்லல එයා මම උපාසික දාවල ඇල්ලුවත් පමණින් මම සුවය ලබනවා කියලා කීකී විතරක් හිටියේ නෑ. அவங்க வாய் திறந்து சொல்லும் பொழுது அந்த வசனம் அவங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்குது அதனால அவங்க படுக்கையில எழுந்தாங்க එයා ඒ වචනේ කියන්න පටන් ගත්තාම එයාගේ ශක්තිය ලැබුණා. ඇඟේ නැගිටින්න පුළුවන් වුණා. නැගිටලා ඇවිදින්නත් යන්න පුළුවන් වුණා. பலன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் பலன் கிடைச்சது එයා නැගිටලා ඇඳේ ඉන්නකොට ශක්තිය ලැබුණේ නෑ. නමුත් නැගිටලා ඇවිදින්න යනකොට එයාට ශක්තිය දෙවෙනස් දෙන්න පටන් ගත්තා. என்னுடைய கடமை வாய் திறந்து விசுவாசத்தை பேசணும் මගේ යුතුයකම කට ඇරලා විශ්වාසයෙන් කතා කරන එක. அந்த வார்த்தைகளை நான் செயல்படுத்தணும் මම මගේ ඒ වචනය ක්‍රියාත්මක කරන්න அதை ඕනේ. நான் செயல்படுத்தும் பொழுது கர்த்தர் அவருடைய ஆவியானவர் எனக்கு கொடுப்பார் මම එහෙම ක්‍රියා වෙනකොට ආත්මන වහන්සේ මට ඒ බලය ලබා දෙනවා. அந்த நேரத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட ஆரம்பிப்பார் ඒ වෙලෙම සුදාපන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. அந்த பெண் எப்போ வார்த்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களோ ඒ කාන්තාව කවදාද එයාගේ කටින් කියන්න පටන් ගත්තේ? அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே එයා කියන්න පටන් ගත්ත ගමම அவங்க எழுந்தாங்க එයා නැගිට්ටා. அவங்க எழுந்த உடனே එයා නැගිட்ட ගමන් அவங்க உடல்ல එයාගේ ශරීරේ எழுந்து நிக்கிறதுக்கான வல்லமையை அவங்க சொன்ன வார்த்தையினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்தார் එයාට නැගිට දෙලි පිට ගන්න ශක්තිය සුදාපන් වහන්සේ ඒ වෙලේ දුන්නා. அதுக்கப்புறம் அவங்க நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ඒ ඊට පස්සේ ඇවිත්තා. அவங்க நடக்க ஆரம்பிக்க அவங்க உடம்புல வல்லமை வந்தது එයා ඇවිදින්න යන ලොකු බලයක් ප්‍රබෝධයක් ලැබුණා. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல வசனத்தை பேசணும் පළමුව කතා කරන්න ඕනේ. வசனத்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி கற்பனை பண்ணணும் වචනේ කතා කරන්න කලින් පොළොවට උපකල්පනයක් තියාගන්න ඕනේ. நீங்க கற்பனை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கணும் ඔයා උපකල්පනය කරපු දේ දැන් කතාව කටින් කියන්න පටන් நீங்க ගන්නවා. கற்பனை பண்றதுக்கு முன்னாடி பேச முன்னாடி கேட்கணும் ඔයා උපකල්පනයක් කලින් කතා කරන්න කලින් මේ කන්දේකට වචනේ ඇසෙන්න ඕනේ. நீங்க கேக்குறீங்க
ඊට පස්සේ ඔයා ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. இது நீங்க செயல்படுற வர பிசிக்கலா ஒண்ணுமே நடக்காது. ඔයා ක්‍රියාත්මක වෙනකම් ඔයාගේ ඇඟට කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. கேட்கும் போது நடக்காது, ඇසෙනකොටත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. கற்பனை பண்ணும்போது நடக்காது, උපකරණය කරනකොටත් මුකුත් වෙන්නේ பேசும் නැහැ. போது நடக்காது. කතා කරාදී මුකුත් වෙන්නේ ஆனா නැහැ. எப்போ எழுதி உங்க செயல்ல காட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் அந்த ඔයා வளர்ச்சி. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන මොහොතේම ඔයා සුවේ ලබන්න පටන් ගන්නවා. புரியுதா? තේරෙනවද? அவங்க எப்படி எழுதி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ එයා කවදාද නැගිට ඇවිදින්න පටන් ගත්තේ? எழுதுறதுக்கு அவங்க கஷ்டமா இருந்தாலும் அவங்க எழுதாங்க. එයා අමාරුවෙන් හරි නැගිට්ටා. ஏன்னா அவங்க பேசுற வார்த்தையை அவங்க விசுவாசித்தாங்க. මොකද එයා කියපු වචනේ එයා විශ්වාස කළා. விசுவாசி எழுதாங்க. විශ්වාසයෙන් හිටියා. அவங்க எழுந்து அவங்க நடக்க ஆரம்பிக்க அவங்க உடல்ல அவங்க கூட்டத்துக்குள்ள போறதுக்கான தெம்பு வருது. එයා ඊට පස්සේ ඒ සෙනඟ වැඩි වුණා. කඩාවල පිටකනේ යන තරම් ඒ ශක්තියක් එයා ලැබුවා. அங்க திரளான ஜனங்கள் இருந்தாங்க. එතන ලොකු සෙනඟක් හිටියා. அந்த கூட்டத்துக்குள்ள போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ඒ සෙනඟ අතට යන අවස්ථාවක් නැහැ. அப்படியே அந்த கூட்டத்துக்குள்ள போனா இயேசு கிறிஸ்துவை தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ඒම ගියා කියමුකෝ යේසුස් වහන්සේව අල්ලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ஆனா அவங்க கண்களால் பார்த்து சூழ்நிலையை பார்க்கல. නමුත් එයා ඇස්වලින් ඒ දැකපු පරිසරය නෙවෙයි යන්නේ ඔළුවේ තිබුණේ. அவங்க எந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டாங்களோ அந்த வார்த்தையை மட்டும் தான் கேட்டாங்க. එයා මොකද එයාගේ සුභාරම්භය ආලා තිබුණේ? ඒ ආලා තිබුණ දේ වුණා එයාගේ අසවගේ රැව් පිළිරැව් දෙවුනේ. அவங்க எந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டாங்களோ அந்த வார்த்தையை தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. එයාට ඇවුණු වචනේ පමණයි එයාගේ කටින් කතා කර அந்த ගියේ. கூட்டம் மிக பெரிதா இருந்தது. එතන ලොකු සෙනඟක්. அந்த கூட்டத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ඕමකට අවස්ථාවක් නැහැ. ஆனா அந்த கூட்டத்துக்குள்ள நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது නමුත් ඒ වැඩි යමින් සිටිනකොට அந்த கூட்டமா இருந்த நபர்கள் ඒ මිනිස්සු පවා திடீர்னு பஸ்தவர் என்னமோ இவங்க மனசுல வச்சாங்க, இவங்க இப்படி திரும்புறாங்க, இவங்க மனசுல என்ன வைக்கிறாரு, இவங்க இப்படி திரும்புறாங்க. அவங்க நடந்து போகும்போது அவங்களுக்கு வழி கிடைச்சு. දැන් එයා සුදාසන වාසේ මොනවද කරේ? අවුල පරිසර වෙනස් කළා. එයාට පාරක් හදලා දෙනවා. මිනිස්සු නිකන් ඇරෙනවා, මේක ඇරෙනවා, ඒක ඇරෙනවා. ඒකේ ප්‍රයෝජනය එයාට පාරක් හදනවා. என்னுடைய கடமை வார்த்தை வசனத்தை பேசுறது, ඔයාගේ යුතුයකම කට ඇරලා වචනේ කතා කරන එක. அது என்னுடைய செயல்ல நான் காட்டுறது. මම ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරන එක. என்னுடைய விசுவாசத்தின் வார்த்தையின்படி அந்த சராசரத்தை மாற்ற வேண்டியது பசுத்தாவினர். ඔයා කතා කරද්දී ඇදහිලි ප්‍රකාශ කරද්දී අවට පරිසරය වෙනස් කරලා දෙන්නේ කවුද? සුදාස්වන වහන්සේ. அதனாலதான் நோய் உள்ளவங்க நம்ம கூப்பிடுறோம். ඒක තමයි ලෙඩ අයගේ ඉන්න කියනවා. நாம கையை விட்டு உள்ள விட்டு எலும்ப நாம சரி பண்றது கிடையாது. දැන් අපි අත තියලා ඇට මිදුළු වලට ඔපරේෂන් කරන්නේ නැහැ. நாம பண்றதுல வாய்க்கு வசனத்தை பேசுவோம். අපි කරන්නේ වචන පමණයි කටින් කියන එක විතරයි. ஆவியானவர் அந்த வசனத்தை எடுத்து என்னுடைய விசுவாசத்தின் வார்த்தையின்படி அந்த உடம்புல இருக்கிற சுகத்தை கொண்டு வருவார். උන්වහන්සේ ආත්මන වාසේ මගේ මේ වචනයට අනුව උන්වහන්සේ ඇඟ ඇතුලේ අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් ආත්මනාශය කරනවා. அதே மாதிரிதான் அந்த பெண் வாய் திறந்து வசனத்தை பேசினாங்க. ඒ වගේ කාන්තාව කටින් කතා කළා. அந்த பெண் எந்த வசனத்தை பேசினாங்களோ ඒ කාන්තාව කරපු ඒ මොකද ඒ කතා කරපු වචනයම அந்த වசனத்தை நிறைவேற்ற வேண்டியது ஆவியானவருடைய கடமை. අය කතා කරපු ඇදහිලි වචනයට ආත්මන වාසේ පාර කපලා දුන්නා. හalleluya. இது கற்பனை கதை கிடையாது. මේක බොරු කතාවක් නෙවෙයි, උපකල්පන කතාවක් නෙවෙයි. ஃபேக் ஸ்டோரி கிடையாது. මේක නිකන් මිනිස්සු හදපු බොතම් කතාවක් නෙවෙයි. ஆனா பாக்குறது நமக்கு தெரியலாம். බලමු බලමට නම් ඒක ඒ වගේම තමයි වෙන්නේ. ஆனா எப்போதுல இருக்கிற அகசியத்தை නමුත් එතන තියෙන රහස ඔබ දැනගත්ත ගමන්ම அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செயல்பட நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது ඒ ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නකොට அந்த பெண் பெற்றுக்கொண்ட அதே அர்ப்பணத்தை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ඒ කාන්තාව ලබපු ඒ ආශිර්වාදයම ඔයාත් ලබා ගන්න යනවා. ஹalleluya. හalleluya. හalleluya. புரியுதா? තේරුණාද? வசனத்தை முதல்ல கேட்கணும், බලමු වචනය ඇහෙන්න ඕනේ. கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும், අසවීම ඉන්න ඕනේ. அதை கற்பனை பண்ணணும், ඒක උපකල්පනය කරන්න ඕනේ. அதை வந்து உள்ள இமேஜின் பண்ணணும், ඒක ඇතුලේ උපකල්පනය කරන්න ඕනේ. அதை சிந்திக்கணும், ඒක කල්පනා කරන්න ඕනේ. அந்த வாய்ஸ் பேசணும், කටින් කතා කරන්න ඕනේ. அப்புறம் செயல்படணும், ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. அதுக்கப்புறம் அர்ப்பணத்தை பெற்றுக்கணும். ඊට පස්සේ බුදු මහත්කම ඔබ ලබිට යනවා. இதெல்லாம் பண்றோமா මේක අපි කරනවද? சிஸ்டர்? අපි කරන්නේ කොහොමද? මේක තමයි ක්‍රමය. පාද එන්නකෝ වඩ විදිනවා යාත්‍රා කරන්න. Please pray nicely. Please pray nicely. නයිසි දෙවිද එනවා. අනේ මට ලස්සනට යාත්‍රාවක් කියන්නකෝ කියලා කිව්වා. I can pray. ඒක කියලා අපි දල්ලු කරලා බිමට දාපු ගමන් හරි වැඩේ යන්න ගියා අපි ගෙදර ගියා. Hallelujah. අපිට පුළුවන්. ඒව කියලා මේ ඔයගොල්ලෝ කියලා හරි මොනවද කරන්න. ඒක තමයි ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ஆனா வாய் வந்து பேசணும்னா கோபம், வெறுப்பு, கசப்பு, கவலை. ඔබ ඒකට කැමතියි. හැබැයි ඔයාගේ කටින් ඔයා කතා කරන්නේ කෝපය, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව
ඊර්ෂ්‍යාව, තණ්හාව, දුෂ්ට කතා, ඕපදූප ඒවා තමයි කට කතා කරන්නේ. පල්ලියට ගියාම සාර්ථක ධර්ම තීත அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் எலிஷாக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில இதெல்லாம் பண்றார். ඊට පස්සේ කියනවා අනේ මොනවද මේ දෙවියන් වහන්සේ ආයි මගේ ජීවිතේ මෙච්චර කරදර කියලා කියනවා. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த பிரதர் வந்து பிறவிலிருந்து காரியத்தை பண்ணாங்க. நம்ம Now he is scared. கேட்கறது மட்டும் இல்ல, he is Yeah. able to take control. මේ එන්නකො එන්නලු මෙතන එන්නලු. கேக்குதா? He was deaf from birth. දැන් මෙයා උපන් කන ඇන්නේ උපන්දා පටන්. When I came last time, his ears opened. දැන් ඒ වාරේ යාගේ කන පොඩ්ඩක් ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. And now I'm so joyful to see him listening to the word of God. දැන් අද යා මෙතෙන් ඇවිල්ලා ආහන විතර නෙවෙයි යාගේ මූණේ යා සමාජවල ප්‍රතිචාර දක්වනවා මේම කරනවා අරම කරනවා. The hearing is being improving every day. යාගේ ඇසීම දවසින් දවස වර්ධනය වෙනවා. Yes. When I come next time, you will be hearing 100%. ඔයා ඊළඟ වාරේ මම එනකොට 100%ක් ඇහෙනවා. Not only that, you will be going and opening deaf ears. ඔයා ඒ විතරක් නෙවෙයි අනිත් මේ කන් වීර්ය ආයත කන් වීර්ය ආයත කියන්නේ වීර්ය ආයත සුවය දෙනවා ඔයා. A person who was born deaf. දැන් මේ උපන් කන් වීර්ය කෙනෙක් ඔයාට සුවය දෙන්න යනවා. But how did this miracle happen? දැන් මේක වෙන්නේ කොහොමද? I did not feel anything. எனக்கு உணர்வு இல்லை. வாய் திறந்து வசனத்தை சொன்னோம். நான் பேச தெரிஞ்சுன்னா வேற யாராவது பேசுறாங்க. He spoke, and what happened? The Holy Spirit fixed the ears. දැන් යාගේ කන් වල යාත්‍රා කරා වචන කිව්වා සුවය ලැබුණා. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது உட்கார்ந்துட்டாங்க. எனக்கு தெரியாது. நீ கரவில இருந்து காது கேட்க எனக்கு தெரியாது. அப்ப நான் எல்லாமே கவனிக்க மாட்டேன். ඉස්සර පළවෙනි දවසේ මම කතා කරනකොට මෙයාගේ මුණ දැක්කම හැමෝම මේ අන්තල් දෙනවා මෙයා විතර මොකද අන්තල් දෙන්නේ කියලා මම කල්පනා කරා මම දන්නේ නැහැ මෙයා මේව කෙනෙක් කියලා. என்னையே பார்க்கலாம். ஆனா யார் கவனிச்சாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவேன். මාව බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මූල බලලා කවුද ආගෙන ඉන්නේ කවුද ආගෙන නැද්ද කියලා මට දැනුවත් කියන්න පුළුවන්. Hallelujah. Hallelujah. நினைச்சேன். ஆனா அதுக்கப்புறமா இந்த தடவை he is very attentive. මේ වාරේ මම දකිනවා එයා මේ සක්‍රියව ඒකට දායක වෙනවා. එයා ඒක ආගෙන ඉන්නවා. Can we give the Lord a big hand? දෙවනාසලා Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Continue பண்ணலாமா? போகலாம். නවතමද? ඕනේ. நீங்க இதெல்லாம் பேசுறீங்க எதை பார்த்தாலும் உங்களை பார்த்தாங்க. ஓகே வாங்க. Anybody wants to experience the power of God? Healing மட்டும் கிடையாது. Power of God. දැන් කවුරු හරි කෙනෙකුට දෙවනාසල බලය අත්අඩින්න ඕන දෙයක් ඉස්සරහ. Anybody? එන්න අසනීප වෙලා ඉන්නවද? ගායන්කද? ගාලන්කද? සුවය. I think God has to show us. Yes. கவனிங்க. அந்த பெண் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவருடைய ஆடையை தொட்டால் குணமாவேன். දැන් ස්ත්‍රිය කිව්වා මම යාගේ දාවල ඇල්ලුවොත් සැනිකම සුවය ලබනවා. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆடையை தொட்டால் குணமாவேன். ස්පර්ශ කරොත් මම සුවය ලබනවා. நீங்களும் நானும் அப்படி சொல்லிக்க கூடாது. අපි ඔබ මම එමේ යාඥා කරන්න හොඳ නැහැ. ஏன்னா அந்த பெண்ணுடைய காலகட்டத்துல இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில நோயை என்ன எடுக்கல. ඒ කාලේ වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ මැරිලා නැගිටලා හිටියේ නැහැ. அதனால தான் நான் தொட்டா சுகமாவேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ඒ නිසා තමයි මම ඇල්ලුවොත් සුවය ලබාවි කියලා යා කිව්වේ. ஆனா நீங்களும் நானும் இருக்கிற காலகட்டத்துல இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே அவருடைய நோயை சிலுவையில எடுத்துட்டாரு. නමුත් ඔබ මම ජීවත් වෙන මේ කාලේ මේ වෙනකොට යේසුස් වහන්සේ අපේ සියලු රෝග උන්වහන්සේගේ කුක්ෂේ අරන් ඉවරයි. அதனால நீங்களும் நானும் சுகமாவேன்னு சொல்லிக்க கூடாது. சுகமாவேன்னு சொல்லிக்கணும். ඒ නිසා ඔබයි මමයි සුවය ලැබේවි කියලා යාඥා කරන්න බෑ. සුවය ලබලා ඉවරයි කියලා යාඥා කරන්න. ஓகே. அந்த பெண் சொல்லிக்கொண்டே இருக்காங்க. ඒ කාන්තාව කියමින් සිටියා. என்ன சொன்னாங்க? මොනවද කිව්වේ? நான் அவருடைய ஆடையை தொட்டால் சுகமாவேன். මම උන්වහන්සේගේ දාවල ඇල්ලුම් සැනින් සුවය ලබාවි. இப்போ இவங்க
கர்த்தருடைய வசனத்தை வார்த்தையானது the word became flesh. දැන් ඔන්න ආවන්න. දේව වචනේ කියන්නේ මොකද්ද? சரியா? වචනේ මාංශවත් වුණා. இப்போ என்ன செய்ய போறாங்கன்னா இந்த பைபிளை கை வைத்து දැන් මේක ආවන්න. බයිබලෙට අද තියෙනවා. என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா நான் அவருடைய சரீரத்தை தொடுகிறேன். දැන් මේ වචනේ අල්ලපු ගමන්ම කාවද අල්ලන්නේ? கண்ண மூடி விசுவாசத்தை. කියන්නේ කාවද අල්ලන්නේ? මේ වචනේ වනායි කවුද? விசுவாசத்தை ஆடை இல்ல அவருடைய சரீரத்தை. ஓகே விசுவாசத்தை by faith. මේ ඇදහිල්ලෙන් කරන ක්‍රියාව. நான் அவருடைய சரீரத்தை தொடுகிறேன். මම උනාසගේ ශරීරය අල්ලනවා. அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. ඒ බලය දැන් මාතුලට පැමිණෙනවා. அந்த பெண் மாதிரியே சொல்லி கொடுத்திருக்க போறீங்க. දැන් ඒ කාතාව කියපු දේ මම දැන් කියනවා. கண்ண மூடு. මොකද சொல்லுங்க. වැඩේ? நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் තේරෙනවද? சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை எனக்குள் பாய்கிறது. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொடுகிறேன். அவருடைய வல்லமை அந்த வல்லமை பாருங்க உணர்ந்தா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷாப் வந்து அப்புறம் இந்த ஷாப் இந்த ஷாப் வந்து அந்த ஷாப் எடுத்து பேசலாம் ஹalleluya அப்படி இந்த ஷாப் லைன் எல்லாம் வளைச்சிது படிப்போம்
Exacto. Ok, solo estamos así. ¿Puedo decirle? Haleluya. Nanti Yesus ya. right මේ ඊට උදේ ඉඳලා මහා මාර 6 වෙනකම් මෙක්සෙවල තියෙනවා අපිට උඩ තියෙන එකම දවසේ එක විතරයි ඊපස්සේ අනිත් දවස් ටික ඔක්කොම අපි තමයි තියෙන්නේ ඒ දවසෙත් අපි උදේ ඉඳලාම මෙයාවටමයි ඉන්නේ අනිද්දා උදේ දේවමේ අපි සුසු විදිහට යනවා සිස්ටර් නෑ දවස නැවත වතාවක් සිස්ටර් අපිත් එක්ක දැන් ටීප් එකට යනවා ඒක සමුදා දේව විදිහටම අපි සමුදා පොඩක් මේකදී අපි මාළඹේ ඉදිරියට පොඩ අපිට ඒ පැත්තේ තමයි ඉන්නේ මේ පැත්තට ඔක්කොම ඉවර කරලා අපි යන්නේ නිසා තවත් කොහේ යන්න තියෙනවා නම් කවුරු කෙනෙක් මේ අවත ඊට දවසේ මේ මට්ටපුරි අවත අපි රැඳෙන්නේ ඒකයි ගෝධුරට එක විතරයි අනිද්දා මම හිතන්නේ නෑ අවස්ථාවක් අපිට ලැබෙයි කියලා අවස්ථාවක් තියෙනවා නමුත් අපි ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා පොඩක් යාට මෙයාට ඉතිරි පොඩක් යාට මෙයාට යන්න යාට මෙයාට කියලා කියන්නේ මේ මම හිතනවා මමට අපේ ගෙදරට යන්න ඒ වෙලෙට ඒ නිසා පොඩක් එක මෙයා වෙයි නමුත් මේ වෙලේ අපි කතා කරලා පුළුවන් ඔබට වෙන මොනවාරි අවස්ථාවක් තියෙනවා හරිද රයිට් අපි ආත්මා කරලා මේක හරිය ඉවර කරමු ස්වාමීන් අපේ වහන්සේගේ පාපන සිටිනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමීන් අපේ වහන්සේගේ වචනේ ඒ ගැඹුර ගැන අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඥානනේදායි මහදී ස්ත්‍රිය රෝගී ස්ත්‍රිය වහන්සේ ඒ වචනේ ඇසුවා ඒ ඇසු වචනය තමන්ගේ මනසේ උපකල්පනය කරගත්තා ඒ උපකල්පනය කරපු දේ ඇගේ මුඛයෙන් ඇය ප්‍රකාශ කළා ඒ ප්‍රකාශ කරපු දේ ඇය ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාත්මක කළා ස්වාමිනී අවසානයේදී ඔබ වහන්සේගේ පුදුම බලය පුදුම හාස්කම් ඇය අත්දැකලා ඒ වගේම අදත් ඔබගේ වචනය ජීවමාන ඔබ අපට දීලා තියෙන වචනයමයි ඔබ වහන්සේ ස්වාමී නිසාද වාක්‍යානෝ මාංශවතුසේක වාක්‍යානෝම යේසුස් වහන්සේව සිටිසේක කියලා දේව වචනේ කියලා තියෙනවා ස්වාමී ඔබයි වාක්‍යානෝ ඔබයි වචනය ස්වාමීනි අද අපි බයිබලයේ අපේ අතට ගන්නකොටම අපි අරන් යන්නේ ඔබ වහන්සේව ස්වාමී ඒ වචනය කියන්නේ යේසුනි ඔබයි ස්වාමී අපගේ හදවතේ අපි ඔබගේ වචනේ දමා ගැනීමෙන් අපි කියන්නේ යේසුස් වහන්සේව අපේ හදවත ඇතුළේ දමා ගැනීමක් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේව අපි හැම මොහොතේම ස්පර්ශ කරනවා එවිට අපේ ජීවිතය හැම තත්පරයම ආස්තමක් යනවා ඥානයේ පුදුම සත්‍ය අමතක කරන්න දෙන්න එපා
ඒ පුදුම සත්‍ය අපේ කන් වලින් අයින් වෙන්න දෙන්න එපා. ජේසුනි අද අපි ගෙදර යනකොටත් ගෙදරින් එයාට තවත් මේ ස්ථානෙට ආපු නැති අයට පවා අද අපි මේ ඇසූ වචනේ ඔවුන්ට කියලා දෙන්න. අපේ කට පාවිච්චි කරන්න. අපේ මුඛය පාවිච්චි කරන්න. එවිට අපි කතා කරනකොට අපිට ආශිර්වාදයෙන් යනවා අපි. අපි කතා කරනකොට අපිට ඔබගේ බලය ලැබෙන්න යනවා. අද දවසේ අපිට මේක පුදුම විදියට අත්දකින්න. දැන් ඔබ වහන්සේ උදව් කළා. ස්තුතියි පියා. දැන් ආශිර්වාද. ඔබට ගෞරව වේවා. මහිමය වේවා. පැසසුම වේවා. තේජස්ය වේවා. පරාක්‍රමය වේවා. ආශිර්වාද. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන්. ආමේන්.